na de bibo ko to dwemu a wo so watumi e de abo bra wokọ MC a ho a emrantie we adawroma e na social media handles Facebook and YouTube no Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ya subscribe ya share afufuro ntie bi no fa free ho sa na YouTube no abogafo ade no eno so eye Sompa TV na Twitter no enso eye adwuma enya asam keto akura wokọ a Asem Mpe Nipa dwumadie obati enka ewo ho TikTok no so eye adwuma enya asam keto na wokọ MC a ho a Safo Kantanka Sempremo Bema wo ho sa na Azuka so ebo adwuma nwumre school fees ene nana ya omunyina ka ho na eso ewo MCA na ukọ Sompa TV studios wa David ewo ho ekoba Justice Sempremo Bema ono so ebo adwuma ewo Sompa studios ho ka kire obi omunyina eka ho ene Sompa Asem Mpe Nipa yedi dwumadie we ede ebrewo kofro bofum pa Bema asuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so na na sembi amatie no asembi ngawurade nyagopon amanfo kekansem bi okroimu o amanfo kekansem pa okroimu na me na mempatie na so na eda ya aso obetie kakra yenkọ ne yenkọnkote a yese ma ewo wiase ene aposifo he papa ne pesi kasere na mse fasa asem we mamso fasim fasa asem we mamso kura na mimu jekum ti asem pokura ni yeso osama kofa aposifo asem me manchere me se ma ne aposifo papa ne pesi kasere ekoya asem pa wo ma adwini mo se manyi bi antofo mo a wa hwie me ti be pai na ese Amrasa mo bibia boko de Amia boy ho ban. Na ogusu boy ho ban. No no anke entiase. Ti e beka na say ye. Oni ye de ni ye. Oforisuo na sam na kofa jaba no. Same with the cafe. Obi na menya na kofa ba yo. Obi na ka sa. Obi na de masuti. Say me o wi ase na praise for o wi ase ga na asam na ye kan. Man e pesi ka sre. Jama bredi di woman is ka waji o. O de kwa beja praise for enye yi. Jama bredi onye. Answer na simple. O say Ghana. Ghana de ye betima ba ba. Ntwabo so mponko ho. Eti na je say no ubu sam sa akosha na say ne fa pompo no. Fiada. Ni fiada say no. Wawu. Odi fiada. Ye be ja. Case ni hu. Hwe. Meda case. Ai. Ghana ma. Wanke binum Ghana ma. Eni aposi 4. Wan pesi kasere. Owo je nkomra. The nations are bibia boko. Owo already ya de o. Odi nanso aka nana mu dia maye. Basa ya kase nhyira ne ani die enka ne din. Na ya sere ne so ame ahunu han foforo no de omaye botomi asetena mu nkodwojo mfa maye. Na eno na makwabra ne dan ani a ofiri ne kra mu hyira urade din. Enti odi nane dom yesa na odi aka ho na ne ma akonani. Koso ma hene so hedwumadi anwumre na akwasi bosompra. Sa anso na yura opemso tumfo setu yentrasi monidi urade nhyira no na onya ne kase. Na fo nhyira maame ani ta hotel Dum Bishop Reed Condos man one ne bakwamna sanso na senior contractor ko job ene Mr. Aboagye already nhyira no nyom kase wo je transfer futusem no aho ko fo agye adwa atwenti no. Okay, abrotia bibia boko. Oforisuo Bema nyankopon da romanti ye ho ye yegidi se yetiefo nso ne yahwefo nso no obi a ho ye fise ye base na se omo nkan ye ho ana enema ya agye agu nte no ye nsra wo nom se omo nkan ye ho Sompa television so na break na Facebook Sompa 93.1 ana Sompa TV Ghana no so no wonom aka ye ho ewo ho YouTube no se de osikan ne TikTok ne Twitter ne nyina no so no ye adwumenti Sompa TV search engine ho no Aboagye wo se be ya ye adwumedi obenya mu chefe betimi abo abrabo ama bibia nso atimi akoye di ama wonti se de the nations uncle kan ye no afutusem na na amanfo dodo na ehwe ne mo kwanti nyanya ama na fa yetu. Okay, enra da futusem a de ba ye no ye kase ye de ntoaso ebeba na ye hunu han na kropo twedi ampon de na acha ye ne atena sesa no na ye beto ye dwumadie so efiri se muni ho a eni ho efiri se munti
ena dwumadie ye hyehye orofo no ye de tudwa se obi ye bibi ma wa firi wakomam na danase ti abobo so amane koduru se duru babia asedan kasa no ebokwan eto ho ema afoforo emfa ho se obi ye opapa na ache na empomprempren ana eneya waye opapa no obefiri wakomam na wadanase nam sayo so eda afoforo bi ase a omuso trim yo modem afoforo bi so omuhia sa amwa ni bie no so okọ won chen se wokọ akopa anye den kura ama wo mu epepi ubatai atikasa bi se de meyema no kura mpo wan na mase eno ti krupo twedi ampo boy na pass dade a no boy se ni su ene ne seso dia na ye nipa iso no ye so aseda ese efata yen eno to obi ye bibima wa odofo eye afiri wakomam na danase na enyefe ena asem amibu se wiase nyina ne se hwan na ye opapa bia chese emfiri wutrim da biara da ada bia kra no okọ kata su ko nkotodwa nim kra bompa ya o danase hira no eno na me ka kiro se bonidin na danase ma ono kra hunu se papa wo de ye ma me fie du akiri no enne kra no me da so kai na aye me feyie pa eno to ondofo hwan na ye papa hwan na du afiri futrom adu asi ma poma so hwan ena kanyi wonu aka suku no kra ka wantumi anwie oh senye ni asumasi ana obentia kama tumi kura mfiri mikro masantema pokura meye adwuma kumase abonten so o senye obentia kame kura no kame daso tede metie senye maami asumasi bayia oh kama ka kurase senye me papa nwa we paade a kananya kama brabo ni nyama setenani ya na kasa we no eye me fe ye makono ena anwumire sa kasa bi atisese no ene epese etie bi efiri wa no hwan ena yo papa omna samoa yo Oforisuo bedas na ya cheti fo ni ahwefo ena anwumire so de Yankopɔ de ache ne a ye ne omo ba be che no amgidi ese obi atese ye ka se da ho asem ntine no aye different aye be ka ho asem ye ko ina man fancha kase man na pram so hine na ba bia wo bia etawachi ohine ba ko an hu ni asem pa wasantema mu a no so me de me gidi din no na yemfa yakọ kase ma eja S5 okay na me admo china na ne papa wodin na wotweda ya no pa no me menua omahene ka ho asem iti wochina yenya nso kwa kugya no eja na eja baji wa nso ono so ne ba ono so yema no yakọ no so ebekọ ne yakọ kugya no ne ade Oforisuo ne yeka nase yeka de di kan me mabra bom de metimi aka je me de Nyankopon ase nyame na mama atra bebi a metie enye wono a Oforisuo nke da sore na sese eno a na wochina ye top prepaid ana ye koto ne ya store ode agu a me se no ase me konya sika de atobi na me ho me sa e de agu so iti Nyankopon sa no man ko ade ode adom me ama me danase Oforisuo ye no furu na madame ma me ne me papa se omonye me no mo anyima nto amu ko ne woni pa bu a san ko ba wi ase na kasa me otra se didi wan ko hia ma me papa ene eja papa ntino sebe mpere yi na to agu nti madame papa ne me ma me ase mi wia na mada mia me bibia wanya ne ba bi ko the samaiti ye ne a katacha obema wana ma omna samaye omna samoa meda ye funa wo katacha obema omunti ase de ne nso panifo sa santefo gidie se wo kan sebe nzamafo nso ate se ye kan ne se ye kan santefo gidie ne se katacha obema awodemu ade a na chese me de nase ene ayeyi kese ma emanten ye bo aferi be gidie se papa yi ena me na mwa obi chese omna samoa na ekono eyono ena mama ye te se dem tie na ya wie no na han so ametie sebe obi nya sika ode akwa confirm e de num bia brother Foster wan fam ya confirm anu anwi bia wa ye japade kesi we atra ho ma ene yenso eta ma condition fa ho man sebe ensa koya no enti Oforisuo ka se wo kana obobodi an we obewie ni wanya asem enti nipa o maboa e kwan so de bebre na ye da mu nyina ase se Nyankopon yi
sabi baby am yi no ma bi friend ya pagya ya beto sambe nipa bu okrofo so nye ma menye abusuani nanso okodwom ade aduane kosi so a na wawo ne watwa bia ma eno kura na sekese pa oboso me kase na ye wokuma se foforo Asem Mpe Nipa de gato me ma me bi ne friend ma antiaso na oya sukwaku me di besiso wo bewo because no di suso wo nyobi ma ne wo me se ma akodi ne fa besiso na mewo one watwa bia ma e de sa ofoso nya easy se wuti kuma se fiem na te bro so na wia bopa na ofoso e kom do na me ka se bi anumre ya me na ma na brante bi metwam na o kasa na nokuta ayafen ne apaso ete de metima chi se na de ankoyi o na metwam ani na o kasa kire me na se o se sei o se na de me koyi ankoyi o na se na o ye de adwuma se me yitri de mum proud na o draw nipa wo so na o mu bom kwekwe no ne dia se woni bi nam se na ye bi o se minister me de ko ye bi o enti enam santi no se sa de ne sukuta ne hu se de wo yitri to ko ye na amfa ofosu mfa na no den ehwe kom nam se na chese ne de okodi kura na na ja kakra o mo ne ne cheye ofosu duru me bi ho na me kasa se mo se tama ye nya bedu samle nipa bi ne pegya yen duru me be kom timi dia no kwa wo hu fifre se minister expenses ai ni bi da kom bi timi do fifre bi e be fru no e different it offers any baby or left here bedu samre sabi enama yenami ema bia ya fefa wo mu abrabom sabi enka enya wo mu sabi fefa gas bi o mo so bua ye no abi mi edi ye chenchire mi ere ye wo mu nyina eda o mase eno na make na such a way say oba bi ho ma Asem Mpe Nipa wo ma na de kura say wotimi da wase ena Ghana for ma dodo sen ena ni kuru ma na chop mo ko da na se eno ko di nkomo a kire obi say mi kuru sika bi o yato da bi shana se ena say ade a eye sikaduro na say ade a ye odokese pa ofoso ye kan ye wona se bi ho no ma woda nipa na se a obi kura be kan ho asem che o boss kura se nipa so me say ya enam na se a wo ma na de a se bi ubu nkotodwe na se wo hwe ye nwan semfu a ene na bibia bibi omo traps ni bi se wo ma wade se nsuo kura na oboni mu ase no de ama ofoso patu hwe ma na se kese pa de Asem Mpe Nipa ya ne meka se ya santima mu de ye na se swa ye mema ne ye manyine na se swa na anu ya ne futu sem ne ade na ayedai ama nipa swa batene ye ka hyem se hwia seda ukunu ebekwa abonten a efiru ukunu nkwa abonten efiru wo yire be soro wo so didi watam efiru be ma bi wo hon ma oba betima to ade acha no eno ne ye ka sa semu ofoso e serious fa o na se pa ebi ni nipa bi enum unsa sante kase wa kase bi se kasada ma ba edai ekofom obu okwa ne 1 minute nipa ba na num kasa obeka ene me pa che wode ne sabatu dem na sabi bibia wa jama naka enne dia ko ba ne se obi afom okwa na onu mum che osefa me kokot e de na obetima yeme enu ti ye kasa ase mo se wa wode be so ama sebe wa transa maniji aba ukuni ya de ma wo okekama wa bonten so ne se onya bibraw na timi don sako anu a so ne nsa na dana se wo yire kekamwa ba so bode obode so bode o so ame ha tira wiam nsu obo no na wo ba no timi ye bibisi wanim na ofrewa na obedidia na na jonso se woni ne kompam na sesebe wotimi shekima wa bomoden be ma da wo yire ase na fie nya akono okay abrotia ofoso be ma me da ase na wa mama kai me papa ketechopa on se answer na nyankopon beto ne nsa afre no me nim sa wo kaya this particular topic oko raise by ma yet me no me nu kula ejina mu da na se anche enaba mo wood na pakan ebefa no na all the same ma ye fa sedama okropon trade ampon ba se yadom de ohata mu nkomachi no adom mo so ya wode adom ne ma waye kokromotie ye ntimi nsa na ho emopo da biara dentofo so be ma me de ma sedam nyina piesie no me de kwa mo kese mpempen so a wode me in particular aba bedru akwada ya na me da breaks demo e wo fa ho den na nyankopon adaroma waso me nsan kakra de ma bedru mpempen so ne sometimes se me twa mani na me bu nkompo kohwe machi a na me hu sampa erade waye bi e de ama me nti no me da nyankopon ase na bie mo nso no ma me na
me papa kwan bio ya wo sha asase asen so maame na no ase one me maame akosua du fie wo sere so me da won mo ase ne titru ene me papa because ono ena etete me efiri nkwada abre mu nyina abese ono na ejese wode akaka duro ni ade kokko amase a no same no ye me se me yade a na chese wo de me kɔ boda kese mu boda kese mu wo fa ho eden na chese wakɔ same wati mase enti waye bi papa na ba mo wo ya won pa de pa ofoso be me na ya nkanti mu awanhwe ya ye be man kɔfo atoton sample ye fra bontia ba ma ya ye ntini ye kanti maja asemu twam ana akwa ya recheche kakra de ama ye nti erade ne ye mboafo ma me na me papa so ofoso be ma sa wo hwe ma me nka ne sa single parent a wasa ye jana otete ma me nua ma me bi ne ma me kwan do ne ma me Rose me jina wo nyina na madam papa si papa baby ane sama wo bia no ye re fini de biara da na ye be kai no a akosi ye wudam fi se de waya ama ye no ebro adwene ntiase so enye eja bia na betimi ahwe ema se wo tete wo no ma momanya baby pa de agina na enye se bi krampon so ana ne nsem obi ode na ho kire ne hia mu nyina fini mu de mu nyina e kire ye wodo ehwe ye nkakra de na ho ode betimi bia ma ne nyankopon so aso ye mu ama ye nya gina bia papa bi e de agina fo so be mama me na me se kwan bi nso ne saman ase na bia mu so keteche obema amrantie hene man 88 erade nkoso anfa ne kra ensie ofoso bema central adwuma no ye se ade wo bi na awie bi mi free baby na ye ba beto ketechew ensem e wo Fox FM na bra me ba ya wo hwe papa yi betimi akase nam no so krampo na minya adwuma e wo Fox FM sa bra na me wo Solid FM nyankopon enam ne so e de ma ba bedru ha se nom enye ketechew be ma fo so be ma enkanya ba bia mi gina won central adwuma ne mu ni enti woni ha se no mo de but ye ka kire nyankopon se baby owo bia no nkoso anfa ne kra ensie ma yen ye ni so na se me ni so de papa no oye ede ma me e wo mabrabo wa bo me mabrabo no enkan kro etimi abam ntino se man 88 emrantie hene so me wase da bia me fa bi nso enka me ne samai sabre ya ye kaseng na me ma me baako se matese wa ba ho dwo no oye midwife e wo fa wo ye dai Ofoso be ma bra me call class 6 abe wura JHS no anti comfort ona na ye midwife panyin ana se panyin pa na ohwe fa ho e dai clinic ne so me ma mi na gie metena me ne nchen se da bi ba bi a medu no me se kwan bio eto aso tetemi a ba bi a medu me hia oba se obeso me mu wo enema bi so ma comfort gie me se wo ba ene metena ye wone ne ba sister ne mama ne kwa me ba bi omo obi an me chia wo mo anti nyankopon koso enhira ma mi so me mu a ekosi se ofoso be me no so no me de wie JHS a me de efiri wonte no ma me na ma chefo mu kire made ewo eye fa ho ye dai teacher ye chamfo e friend na chamfo teacher sapon mu chiche dua wo ye MPP chairman wo eye go so nyankopon hira wo bia nyankopon wo bia waboa ewo mabrabo ama empeja abam bia me do masena ne titru pa e kwade ama me akasa me wura konofo me wura dofo na ye boa esiama ofoso be meje bio ensa gine ye no ena nyankopon yi mi kunu soso de ne bebra me ebe so mi mu entempa so erade ama mani anya me ya nkwa akire ena o ma mi wura be so mi mu ntina na ye boa ba bia wo bia no therefore me da se papa wate enye nipa nyina na obeso oba bi mu ai bi krampa onwade no nso no na chese o so ne mo bua na kwanua sanyina so da bia me sense ntredwuman me ya me nyina me kuno kotop forms kra bra me kra na me nim ho hwe me chewa na okoto tech school of journalism and communication studies for forms de bra me seje na fele odo mu t-shirt be kan wa was surprised because when we say bia de wo mi mu no ne ma attent de wo mi mu no opia me hya ho ebe ye nyankopon enkoso a ensure na one of my bosom friends nipa ba ko no ye me yonko bremo pa so e wo medie kuma eben nyankopon koso ensure ye NIB ni erade ensure na wonya wo kese won so I appreciate you a lot there
wayɛ de ama me wɔ me ankasa mabrabɔ mu no so afutuo enkyerɛkyerɛ mapa yɛnkyerɛ adwen yɛmfa wese mfa asenom ebe nso nyam mu da biara da na me nua mema no so amene mu wɔ fidua mu ha ɔmo na samoa bema Oforisuo ene ofalumba kokosɛchi frecha ne me ankasa me nipa kokɔ your friends and kwanta bisa ma me na ɔmo ase de atwa to ɔho me de ma yese penye dware wi ane nso asa ma me fa ma Blessed Foster Dr. Blessed Foster Edwardin inkoso enhira papa yi emfa ema Oforisuo bema tama ketacho bema top form no na ye ni daso no ankasa no na ye asa because ne anim say ye kɔ benkum ana say ye kɔ nifa e wɔ adwuma yi mu say ye gi program yi ye de ama hwan say ye to aso ana say ye gunu no papa yi ama ye ni anye ye ya eso ye mu ama ena Asem Mpe Nipa da so gina ne na so a ye ntimi na se na ye nyine mu da biara dente no ye gina Asem Mpe Nipa dwumadie so ne aka che Dr. Blessed Foster said Radin Koswansha no CEO Yaw Water One Media na after 21st clinic Radin Koswama no kwatenti ahoden ene apomodin wom ya hwefo nso ya da won ma senye wom a enkadwumadie nso medum pempen so senti ya da wo bia ase e wo de a wa ya maye e wo ya brabom fo so be ma me de ma no asi okay obi ye bibi ma wa enanwume nu akai no wa danase asida de you the nation's uncle jidabi na meka masema jua abna mai ebo bia ya ho enam nse me dia ho me share space ni mudin na me sungu me yam ketengete bi se opanyini bi ode me bat as for asase so a okogo so na aka panyini kodwobo ache a obi a wonim de bia be pagya ne mu firi se na papa ye nim defo na dwene mu do me se na wo mamudu me na metoso 9 so me na oto me din Jimese de kensili Aboagye menso me de kensili Aboagye ene anka mese ti ase ne bebia medrin ko de be hoahoa no nso ba mu wu adama abefa opanyiri ko dobu acheko babi obi a ne nkwa so yesere nanti yi de ma no ne aka akye ne se ye wantimi anye no onfa ho sunsun meja ye na ye nya nkɔ yanim na asu eno akosi adamfu aso ne oba atan ani kunawu na onware ye na mamudu otimagina akokodromu ahwe mamudu nyina sebe ne babia ntime nye ne nsem obi aso ntime ntwimfa ne so emema wo nson mu na fom ti no akosi adamfu esi am no kase de obedi ako awrade nhira na onye okase emame me firi wa na mada odifo kase bi a efre no difo sam ogo so na fe odifo na yebo awemfo ba wo japekurum na adona anzo so wo kumase tekachi heye omoso ya asofo mpanyimfo bi ofosu adwuma ye hu ma ye adwuma wo ba bia me atomaduro mprenu a omo ade ka be ba fo afirifie within 1 week na afiri usoko nti tumle bia nkofo akukuda me ensa within yenim ni aye kan ye de ensa si ye bono because ye be wi aye kure besie no within 3 hours e was a hira nti adona odifo na yebo awemfo ba japekurum awrade nhira no nhiro odifo sam so wo go so na onye omo kase Vozo aseda PSA pa koma me director bi up to ne abrabom fama no aya na ye me kraya ono nko asem na me kana awre ho wu metima kura so na beti production wo ho na otwe me de me ba kuma se me ba na ono kura nche da ni ba bi party no wo ye studio adwuma editing na me ko da studio ho de be yes de kwakwawe ne ye ne me de aka kuma se me kura me ye adwuma me etua me ka idini director akosi Adomako junior eye na de badadwempe kura na mi nsusu se ka wo se ne watra ba bi owo no yesere awrade nkwa de ama no ya sere twedi ampo so ma ye ba bi nyina na saafu yi hunu ne omudua wo ya brabom na mfaso a yenso ye wode mo omu de director akosi Adomako junior oji ba bi wo bia wa wutie me no na wa frɛ no se wakora na bodi na daoma nene ya besu kumasi a ye ho ode ne se de yete no ufosu ewia Mr. Yeboa maboni dim present Kofi Job 2 ice no ne na ye adwuma meti Yeboa so a masole na uboni padin ka asempa wonte kire bone Yeboa de mitimi ncheni nsem no amikuma asetana ne Yeboa nka hu bi anka aboa bi achemiawe de Mr. Yeboa de ne ameka chense awrade nchira no na wo nchira no ba bi wo bia na omma ne nkwa no hunu ne wadua wo ya brabom ne ayenso yebetimi adua edia man me ma me anita wote kuruma panyinu tumefo no ade bi a kire so fa metenase na hu se MP fo aba ne nje o se me PSA aba ma me ni wi a ona hu se ma me no odom dodo
timani tanzo be wo bia no awrade nhira no na onya ne kese ofozo mi firi wa me ba me mpana awrade nhira me mpana nye ono ankasa me bia mafa akora me achimatum enso to wona akono ba onya ba bi defa se de wasi enyamre ne adaje de ama me ofozo ni nyina nkamfu akora sa ache me ba fe kama me mpana awrade nhira no jeni bia wo bia awrade nhira nya wayi esomani ne senti no I'm coming home. Be your one dia mania ma kotote dia ma because life risk can no I'm coming. I'm coming. Only be there. I'm coming. Yes. Yeah man yes I say mpana sasa. Be ma mpana for no so timbo yiri nti awrade nyankopon hira jeni na onya ne kase ba bi obi ana ania ma kotote fama no. Nti awrade okay. Ayewie ya fast da repema kropo twedi ampon ba se yadom sanse nyankopon ayebi ukomi kroma santema ampon se meka se nyankopon ayebi a dodo no a beka se di Oforisuo Aboagye kan eyampa everyone am de na se repempa de ama menafofo westsiders bebre no a na tutu kwai wa brochimem Duru baby command trade duane ama mania ebi kura kamiwe ne yakase yeda ase na miyi yafunu a wo me firi mu a enye yi da biada Faustina wo so oni atiase fo asase so de na so no de waye no se de dodo no aka no se ko tiase no hu se sei na kropo twedi ampon ayeme a ene ka ruma so ndemo elise no kan ko Maseda no mekase mebubodin a ebedonso na aseda kase a mede ebema the CEO of Trawa Media Dr. Blazer Foster no se abrakata cho bema free mu no na kumasi atai din hwan na eba Orofo me na metesere so kanwa yo me na me kwa be de kura ko bomi din da bi me nka ho na me kura na mabumi wa bomfiane na me baby enso da ya wa da bi na ya me krada ni edidi nsoma omuna samu ase ko na ko ka kire Oforisuo David se umfiri sire so ne mra Asem Mpe Nipa no ya di ama na mini gidio so na Dr. Blazer Foster wa hune pa kropo gwendi ampon de aduam mu no time de aseda rempembe ma no pa se kase yenam na nipa be edu efre Oforisuo Aboagye atagua na Dr. Blazer Foster gidi a wonya me omimu nti na abasa ye beda mpanifo wa Trawa Media ase fi se ye di dwumadi ne share mensa no ya ade omumwi no mka se dabi a nka doctor so bam betumi abu okwa ebiso kada chobe ma de kasa ye boni dia ka asem na ye betumi aboni dia ka asem wa ma nundun betumi abo esanse ye free fox fm bana asem wa wokan ne se moma yenko ebize na mni abrewati ye nwiwi efise ne ye kan news ofoso ho ye mpase ye beba waso mienko na me minim de ntia medem ko na me famu ko baby bone e bae nsonoma no pie yenyanu nsu no bi kan me kai se first day me kokan news was minimum dada ni mum ya susuko speed no na hwe se de o kana ha no me ko bae no de nsa to ne bo so se urade waye makoma so ade ano anu ti bia kete chobe ma obi ano ye be dana se lawyer Nana Kwesi Sapon Junior ye be dana se na dawroma na me ban central adwuma mu na enam Masuela Moaten o Techiman sisia no mu nyina ye me metie me kanisa Masuela mi senior o se Hubert Seminary na lawyer so ye junior ene ya asemo anu tie beda se na nwumre ye ka chiru bibia se hwan na ose efata se o manaseda na nwumre ai ose odema no anu tie bibie lines na tum uboni din a de waya ma wo no obetumi aka ama wiase nyina tibi eno so ebeye na hoho apa
0551 now 31 now 31. 0551 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. I hear it. I hear it. I hear it. I hear it. Oh, I'm not someone to come in. I hear it. It's just you too. I'm going to say come in. Educational conference. It's a place that you need. Because when you say, Captain, many I never yet, and I'm 60 down man who could treat a fair to speak a fear. But I tell you, my baby, you know, the little now on chance of what I so I didn't panic and see the baby. I only the map. The making answer of Monsignor. Over. Papa, many I took much and then what you may do, I'm not capable of that. The Papa, and I remember in Saturday. And then one cat as the baby and the bank says, you know, about now, no shop panel, and the vision, but I see the Julia Macro. No, okay, hello. Oh, Yeah. and then, Could you speak? Nampa, and then, A day. no about them so. What a Nampa, no, I'm trying to hear. The same. It's a Robin 10. Men can you live here? Maybe become at him. I ain't your way. The Yama modern and my mamma. Oh, my maybe war, Matthew, Antichristi. No, I mean, Timber, 1908, but 2000. No one I have best name. But you be an begin at the man who loves the make up a cock, I can say. The book of doing at them. We probably the previous to the mamma say the native breed. No, I know who is shaman, it's all day here. The native breed or your mammy. Go to my hand, go to my hand, go to my hand. Of a lumber, a part show me book to go and even neck. But like I said, Papa say. The native breed, where my men is so. Many so be and saying, I'm a man, I'm cutting Yaman 20 years. Bogot over it. May Korama, Master, I come to boat, Abu Baba, no, the Muya Mamma, Santa Phone, Dickens, Dickens, and so be Medamati. The Bia make us say that for this year. Also, Robert got in Mentama, Miniamutira College. It is a good uncle. 70 men, the so, Kira College. The mere moment the man is so. I mean, the give a repay. Make a de betchin, make a de betchin, and a madianche. The one limit be open matter, where my day, I'm saying I'm a man, and I'm not contenting. And another some promise, but I would the dim team. The idea move, and the dear move. Papa no was saying the bad than the busy and prepared. Look at Mr. One and the another kind of past, and I can say the best three for the national baby. Yatama go pretty big. I fear Nanako Dukuma, Jamie, and the guy named AK Traffic Man, the secretary, Tarita. I say for you now, come here, man. This baby. You. That's You. Hello. 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 Baby, I'm free with Dean. But you have the pressure. I'm going to begin. Perpetual it you. But you made the after that, I said, no, he said, yeah. Before the Maya came, you said, you'll be
The Democrats in Sinamame, one to me, Mintina, the one young to another come because I heard one is 7 in Manamari. Everything to do was with another matter. The local bus and I'm not in it. Maybe with the mercy. You're also being the memory queen. So what was she? Not to me, because I never wanted to have many days in the Mukuna. They kept from the money she was. I don't really see while you have never heard. Under JS, you see murdered maybe. I'm a medical agent, and as a farm, but they will be a energetic papa. Over the Jane, I hospital is dinner, any no. So no better than as a farm. Okay. Hello, Fosu. Yeah. Fosu, Pizarro, and Medward King Castle. Okay. Fosu, Jumadi, none in the scene, Jumadi, I idea to say, Wahua. Na esanso kanzem bebre kire na foso masida edika enko matwe di ampo nyankropon ne kwaso said efri mofra bem wa hwe yeso abeli sabre aboni bi anto ye no ankopon medana se sonko kwanso na foso asrani biem enko ma me ame nimpon anti memu na ansoma na chia me opanyin kase a wonye ne ba bi ko a won kin keso ne ba ne de hye pa no na obozo na mintimi nko enyame amanum suwom na obapa Jennifer onzo oba okame ho a obom chi dem na me ne won koda mienu onyi memu da ne we ho anase ne we ho me ho da onye na bamsu mu e wode oyema me ho na ofoso me papa ba konso owo swami mazi bo ho no tie ye fe no papa gaba sei so mazi no di juma osai MC opani ya de bi maame na no fi da kusi da twede ampo na nkopɔ tunu nkɔ afrɛ me ade ketewa bi ofoso we maame no bia me kai me bodi di ka kyerɛ sɛ nyame mmoa me no ɔmami nyame nto me nsɛm na mentumi nya bibia sombo nkyɛ papa no na ofoso na ɔdaro wa me kɔ no me nua panyin ɛfrɛ ne papa dodo na afrɛ ne IGP tafo no wɔte ne mmom ECG adwumani ɛwɔ afigyaase ofoso me nua sabra adwuma me yensa no adwuma yi baby na no wa yi na di kwan bi so na me ni fo ho me nya panyini edu se me nya panyin si ahwohini nti ne damore me nya panyin me nya kakra se me si me bo container o se baby me yan kan ye ho adwuma bia o light nsensem nyina no mita wa ya bibia obeye bia no fam bibia bombia ma fa ho ka ampa ye maame enne manya golden touch a o PlayStation dan chen a me so be adwuma de hwɛ mo fra mi no me ja bo wi ase bozo me nya nyankopɔ on tono nko. Okay, hello. Hello, Oforisuo. Majo ayetio. Good evening. Majo so bapa. Pacha na mo to say. Kama pa. Ya benya me. I work at you too. Of also you too. Oforisuo asuba edika me de match di ampokwa me nyame. Esa say no na dem any homo any ye ho a high 50 into say edika na no. As a day possibly man me abana nyame chere so abana uju fufu a sa no mo frɛ no na me papa sorry into me da obia na obia me chia wo me da ma se so mo de ba station na omo gu so mo te omo be so aba efi me ho na as a day possibly sorry so dim say me for radio so nyina me for radio so na me timi for Kumasi radio stations me other stations ni nyina DJ Tofia ko ba bi obi Tofia kwa me da wasi na me sure o okay Tofia program so na me kati na me de fair radio so DJ Tofia kwa obi na jinsu na me on sure o as dey dey obi ke edo de sese mai ba sia no mabra bomba ankadia ya me ke edu the amendment comes in Nina, but the European. You too. There's also be a my idea in my area or do what food for thought. I yet be on my papa. Okay. If the answer mine will be an offer to what I may own show. You're possibly on my Yamisina colors, because you are colors for the normal fair radios, the name of the normal fair radio. So, whoa.
Here do na charm my hour there no. Content collect association. Okay. Mama me ni so na mega master. Dey ni ho bio Okay, hello. Sompa, good evening. My Joe so kada chie baby afrefre udi. So there name Osei Aboagye Oforisuo. No ke name yankunko ya name. Da bia no de sama sama kan say da masne juma je so kwa mudi e de boy. Asle di kan say obi adi kan kan de ma tiri ampo yankopon. The so pa ne bamba o de aboy. De bia ne free e kwan wa. Na na hwe bi odi abedu anyame aya de papa. Nti adamu atadan kom yankopon. Yeto so biom e ma me akosi anima. Ebi obia yankopon fa ne kra yinsie. Mami die yame fa ne kra yinsie. But na papa ni mani na ahoden a okeka mami edehwe ne ma. Na bi me be du be ne yedi. Yeto so biom kuma papa Osei Aboagye enkodi a makodi aboy suku kom na enyasem ketwa se ne duru be yaduru ya na eya nyame adom afi ne to so bi nso ma me comfort asante one ni kunu pani asante a o jidu omoso yebusie papa ma mi firma abusie nya yimo won so atida enkonfa mo Hello. Baby afrefre udi. Good evening. Haji ani. Ayo. Haji waseda enkoma hwan Ma se da nkoma ya me o. Ya me na ma se da test me da yankopon ase me akasa me papa. Me ka me da na. Na ase da nkoma woni da gumba. Ene na yere. Nyame mamo kwa tinte. Nyame nka mo. Amen. Ya na mo di futu no ba ni mo se e bo ho pa. Nyame nshira mo. Na me chia mo me ta se me na mi e wo mo. Wo ni wi a so so wa from nti nyame nta na kra ni. On from the Panto Cran, na area Sino, Oka, into my mouth, we are put for Emma, but she and no boys in my town. Emma almost my thinking, and there is not my thinking, and I'm sure. Not my son, the woman. Let us say. Okay, Haji afrefre wa on fa Asem Mpe Nipa ni agro kra. Hello. Yeah. Let us say, a man and anybody you. Panipa bibi aboko de. Nyanko pada Roma, me do drop wase. Ye tie we. No so mo ye de. Kama pa. E de nyame ase. E fa sida ni e ho e fa mo twede ampo nyankopon. E fa di ho ma se yem fa asida ma obi asida se no nyankopon hira mo why. You. Na omonso na de omri ma ye no omunya so aketia. Mame da mesita na na ekua se de pio oboase a. Oye ba wo oboase o station obomo. Ni mame filmi na mi akwa ma prefer mi akwa so mo kaka so de ye fa ye si kaka sa me ne pa e de ho ye masa won kwala bebre nti na na ekua nyame nshiraw ne de wo ye ma o mi akutia no nyame nka ho na me mbo hwi banko kumwasi ebu akwa kofodia police officer Rita Owusi Nyako we sergeant o Rita Nyako ponka no nshiraw de wa hwe fa me honya no Rita Owusi Nyako Hello. Papa Oforisuo berema nimnyamfo to brosi berema na wadwe se fom ho no asi Yesu afo no baako papa so ngenka o enka susum ke adu gas oven papa ebacho Sompa de 3.1 Sompa de 3.1 Facebook do benya ahwe na TV no so yewo so
aseda di kan no meka utim ni nyina bom na me de aseda de mamo de mo ye de mame no eso mani mo panyi na mo na samo aso de kesi mo nyina aso eso mani me da mo ase okay na maseda e no te na makono obi ababi de di kan a me di ka obi a onim papa bi e frɛ no CA Montare engineer obi a onim sa papa ya me boni din bia no on kan chen se ne badi a e frɛ ne ke edo e gas obi ne se yakopon to ne nkwa enem emfa ema me no ma na hoden me dana sie pa CA Montare engineer me dana se mi ame papa dada kusamo so dada chas e dawanse pa de waye e wo ke do brem no so many do omono ene ofoso na kopo nshia mo na onka mo so mo ba ba e de ni oko no ke aduga so vin abako no hello so I'm trying. majo so ho ani o Me passe sele. ya fro say Mefia me kase sele. ejo so mafia yinti o E dia ani me we she did the kind of the better person. He said, but your friend Messia, mentie TV no yeti opa yenko me pacho massive me the much again. He said, I didn't have him, so the macra me adi ma be dun tenten, so any medri. The person so. Na say the person to me the market a chow bema. Papa no me tie me from Motek. Station be ko bia me di na chi saa na me nyanfa asem kenti. Me tie no me boa me wo mabrabo mu. The person so me de ma onabo Kennedy Japan. Papa no ni ni da me hu da me mum ne politics awo ye de me ntie ne mum me nyanfa asem ka na me tie ono ena me tie na asema me hu se wo se me save sika na mo he Kennedy Japan so ena me timi to free because na me sika na me nim se this me sika kese ansa na ma save ba okay kan se ma me hu se o kike sika keto akro o se wutimi bi sie enti be de wapani wo bi Nyankopon o nhira no afen so me sa da panyin de se no American man o wantoa apano me dana se me dana na ware ase me da me ma me nso ase me ma me dana se pa enam se ntia me dana se me se ewo mu se na on se da mpema se me brene mom ena mani sunti no me hye me komu den ntia ma me timi bobra ko manim me sa da me story ase se me bi sika ko ye se me ko pesto ahan ena wan fa ma me a ankene kami nye jumanye okay hello good evening. majo so kadachie last caller We ofoli ni me frefi kwapla. Afemi di ka me de me Nyankopon. Me oba ni na baba fo nyina ne ko bezu. Me someone me ha nyina we Nyankopon me en faman to antena. Be asiba na me de ma. Me tasu bi nkoma Abraham. Me tasu mi sa nkoma me ma me de ne spoku ya ho paso. Ne tasu bi nkoma Asem Mpe Nipa Nipa nyina. E tasu nine nkoma modwuma wura. Obadi Nyankopon wo hira na se wo be bie adwuma sisi. Na wo ma ye se nya afutu e be free mu ho. Ye share the treatment ye ho. Obadi Nyankopon wo hira mo. No wo nya mo kase adonanti amen. amen aha na yedi aseda ni nyina ebesie na mehwe so obi beka se nyame odana tamfo ase ampo na mehwe so obi beka se me damatamfo ase eduru ba bi atamfo so eduru ba bi ase edo mase o efiso mo na yiri wukom na nyoma bi abeso bia no watumi ade akoanim esanse eduru ba bi abrabo no you need a little push from your enemies. So mo ball to just anu a etimi tretena e ma akokọ ani kwakuna ase wan frɛ o nana one
apra wanyam oh emo kasache unze na mesre awade wura na one Osei ko nded wade ban say na se dakase nkoma Judas oni yi Yesu mai na one Osei ko nyemu a ne kana se da wade ban apra wanyam se Judas na se da nkoma no wan Yesu amanke hu awurade ne munyam anu kwasem okay ya obi ka kira asanteman obi kire asanteman meta ka kire mo adwumako bia da wurumawu ene mutimi etie futusem ene yetimi de ensem pinua ebedam yeko computer so adwadie emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Abode ade tinema no hututu no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so that problem there senior o so dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the danke ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi na na mtumi danso mi ni bi no no o chale me taibo papa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje jamene amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kwa mfa meto ntenase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho sine fifi ti asate tele boy ya go Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu. Okay. Amafo Fred backdoor asidano amafo asida o amafo wasida papa ebia na producer kase china mrade a na etumi aba nyoma ye wono edoso dodo entina kwadwofo sunyum tuni eduru ba bia wono ankasa no ose na nyom no dia no mpere mi so afiri se de nyame dia dom no edoso woni trim dodo edoso ebia wo china bisoso a ne ansa nto amfa ho you will be catching asanteman you will be echere asanteman na ene omanfo ebekaya abrantie bi ayefre no esien oba ye dwumadie wi so na nasem ode beda Sompa Asem Mpe Nipa nyina ne se bo mi na mo
ɛna mo betumi aboa me sanse mafom fuma wafom ne sei wafom so obi abonidua enu nti no osusu se ababa aboa ba ko bi na abonidua wamafo dodo no a wotie dwumadie wo nyina hu se abrantie sien no edua no anya no nam so ma baba wa no so abagitum se esien no na wone no ye fertilizer adwuma na esien fefa akiri agigigigi sika bi entino sa sika na wagigigigi no se otimi ede ne sika nyina ema no a ne ho betumi ato no afiri duabonim esanse fertilizer adwuma na no moye no ababa wa no ena di sika kese ebewura mu enu akire no fa esien no se ne nwa bema na wone no ana na ekro emu semu a eba ye no ye dagya se ni kunukura agya no wama ne bra akra no a empo wo ma no ne na wo ma ne bibidie kakra no omunyina abu afu no na obi nim de si wo seche jamase a ama twene ana ababa wa no ebo ne dua ababa wa kro ya akra ka se da bieu esien no wakasa tia sofo pani bi enu nto anhwe kura no a eho na ebefira ba nam so ama yakoda ne dua kura no yade no entumi enkro orofo ye kona frie ho koda ne dua no enu akire ye nwoma pinu a eka ho na nso so owuo kura de a enkwa entumi enye samene okasa brantie esien a obetra edwumadie so a odi duabo beda ye no sabri wato nananum ensiedo orofo wiase asetra na ye ba ye no ye ka kire wiase manyina se wo sreji a ye de mawo awu muna soso a ye de mawo sabri esien wato nananum siedo sena wasa busua no sika baba wa no je no so tie ni duabo no so si bon remes opemo ye no dia sika na akam nyina nge som sare ye dai eba na kuma etoyem na wo hu san wo mo etia na nwumre dia be pa na yesua dia firi sa dia wem se empo ye de boni firi kakra ana se ye beda so akuta ya bufuo mu a ye eduru babia ye manipa ho ye mobo kakra o Asem omna samwa Vosho be my dase ne yatifwa ye no mo hye adwumade bigidi se de ohre ana wuti bi ne de onim ne ye kan ne emre mo de wanti bi ana wanhwe bi ene ne ye be kyesa adwumade we na ye de ye futusem amani pa bia Ovosho mami cho di for somewhere papa baby obi am chia pa mi se samre na dwa kokko no soy ewo manhia baby obi am chia Ovosho asema wo kan me gidi se nipa de baya hweye ewo wiase me de bia meka se nsu onfa masan Ovosho ko afuom na nsu eda sebe afuom kwa so ana okofie na nsu eda ofie kwa so yiri a ade esese wo ya ne se anu adu ese masan emfa oda me ka na akuwie sen enani pa bi to man mu eka sa mafa wo de opa ko bom dua nyame wa de en mafa wo kan mi ntua pa fa me kokot mi ana me yeye de na obetima ye me ba wan kasa so tenke se won sana wo de kasa na akukudura wo de kasa wo bambo bi o wachi Ovosho asante wo kasa bi se yi wotena eya yi wotena obi ni obi di dwumason wo de adwum fan enwira fita na edai ono wedai ede ene wo dele ba won so wo de sebe ko jan Uchima adwi nyina e danger ana ode ye nipa no na no me tra fidie so me taka kasa we se Ovosho
nipa ne enam wiase no esu obia ne na brabo so obia ne na dwo de nam wiase du ye nipa bi ato ade betima boaw amwako animu pa ma ho ato pa ye ahweyi wa nya sa de na wo beko because nipa bi wo de bechew onfa nchew nipa bi wo be fa ni sika 1 billion obesre ovoso papa bi no we kuro ma santa chimdwa so no ye adwuma Bank of Ghana apana things him say friend Mr. Jamai him say wonya ne baby ko na akura bi ne maame soma no na akura ne toto bo sa ne ko bo papa ne ka hwem na hu ka na enye so yi obi adwuma Bank of Ghana de papa no ska ka ni epie se ofin ka ba no pie fu bia so na obi ankura obi adi na chikore ka no na akura no ne maame asoma no na nkura asem ototo abayin abobaketu abi ko bo ka na hwe ka hwe so se retimi boma etimi krake saa eno bi ko bo akura ne maame ama ne se besin ko hwe oba osoma no se moni awakodie maame ne ba ye obeso ne bamu no ewo ka ne ho no ofosu wokunu maame nso deserve so because obeye den na saa kai wanya sika kwa koto awe de wu yansa papa na prefi ni firi oba na ko ma preach for kwa che maame no ade na so makura ne kra edwane saa ka ye den akura no se da ondo se yi sika de makura ne se fanko tokosu ni na ne kra ba no ofoso maame no mienu nyenye se ai konko ai ka konko yi na ya bre ho ahyehye de ana ye de ahoma so no na wodi obi ntu bomom ni ready ebesi aswame ha ebe ya sem kese pa ti sa de wiase no etie obi de ne bibi beche obi mfa nche ya trafidie so ye tufo amanfo otie yen ye musase mo amutie ne ntie de ye adwuma ane mfa nya adwuma ene safutu so ye tu am obi na sa akasa chewe ye kasa mo obi a wote wa ene wodi obi ka ya wa wonim se ni pasuma se mede ne ka ni pasuma se ade a o mede ye ne nye wo age bi mu a wuti mekasa ade a wo ye wu ofoso etie yi wodi ade bi dim mi de ade bi dim nwalumba mi ndim se ade am didi ne nye ni obi na se ka chem se de me ye minim ene wanya futu sam enoma wo wiase men tra wiase na wo sa kwa dide bia mekasa asem wo se nyankopon de efie mu ba ni ebane namwa ye twakwa akwan mu ni etwako ye ba ye ne sabia ba efu obonsa ho ye ni nua ne homa ebonsa ho wanhwe obi betiaw obi beka bibi a kyerɛw wanso akoma beka bi ni nyina chi nyankopon de okwa na de okoto mpaso a na wadanyame ase enye so yize accident wo wiase ne doso ba na de adwi nyina akobu se accident aka akohwe wonko a accident wo wiase doso nyankopon na yi afirim asami ba ye obeka se Sampa agro ye tuwa na mo pa ye brei na na me ka sa asem ose duabo obi oti wiase bia nso duabo wafu mu nwa na better fosu wa kwani nchen ade ode mia na me fa ye ade ode mia na maye ja fa cheme ye nwa ba ne ba oba no ono kwa wanya ntum se na mom ni nsem kan ye mu ene wo kire se wode ni sika mana ondo ni ni asem bia na wo beto no ba wanti man nyina so se obo ni dua nanso ye de asotie no ne ye de ani fam e wo kwa bi so wo so wo gi ni sika se de ni sika man dia na ho beto no cheso wa ye boni atia no eno achi ansa no no ma bi sa ba keka ho se esie ne kwa san fom se be sofo bi o si na so dan ye ne esie ne kwa di nkomo enti ekwaye no ma bebre ampa ye de ba ye bia yetimi ye nanso na meka sa asemete unim duabo ase a duabo enya wa se mu ye nipa 10 ana 100 ne ye kase duabo enyam ne anyaw na se wafu ahya na se wo tie so a metima kase ni emu 100 no baye me fanse baye nante bewu du enya wa nyam e wo kwan bi so ye hu ni ntam de a tim nanan kasa e me pa ache ma som de ba baye sia ba oba hai da oba first da oba no wote so da fam ana sabin prayer lukuze ni ngwa no ne adu akire nanso duanya obi a ampa yakoni ekoye mu ade se de ne beko se mfa ne nko eno ne ye ka che nipa da sani se ade bia wodi ye wunua no obu di be che obi mfa nchaw eti
tie de ye ka no mani prepare ma reho because abrante ne fight say de du bianke ye gene nkwa nanso wo kuta de nkwa ntimenye ya bre because am de ne kwa na free ho in fact na no den eno ma bebre ko so enne wo bi ti kwamu ho ade bi atafidie so obi agi obi sika obi aso agi obi asase wo se me ntimi nya mehwe wo so ni bambo bia se an ya bekọ ne dia ofosuo ene poster ne ya beteta pa o entene se wo tie ye pa dia e beta se ni pada se ni hwewa na mo yie na nsuo mfa masan e wo wiase susuji hudi wafom na me nwa ba ma bi wo no otufo se obi ye obibi na koku na de be mfaso ni wanya enu wo futo ni yetu se obi di becha obi mfa nchawo eti wo nipa na yetu fo wo hweme no ena meka sa chew se enne so wagi obi ade a fa wo ye ahyenso de me nya on ka se wiase bibia ni wiase ye nwa na ha ya ne nete na no ye de ne ko na na frie wa ye dan ya yi no ade chi na esien frie na busu afo frie se o ne de matima di pa na so we sin e de nyame ase. The next day, first of all, me na oba ya am say the way amusi hu we no ano den. The next day e na obeto me. In fact me hu me nwa no. So tie ne ho center kra na ne enkoye but nipa wote ase no hu ya ntimi nkeka sansem no ensi nanim. Me anya me nwa sha awo kwa be so ba ye di tufo. Enne wo a wo gye ho a wo hwe me. Me ka cho se wafum obi wafo obi ade a kwa ne nche ko ka che na obo dua na wafa be nyam. Nananom omunim dio nananom omunim de anuti ne yesi obi akonwa ana ye de obi si akonwa so ohene a ye wodan a sabe ye kom kwa ya mane ne amamere enen na bibia obi kwa sori wo se wonyi ne onoma bi ni baba bia ugina wa sori mu so kra enkoyie etu ukọ sabe nananom so a ye ne ahemfo ene sabe asofofo akuku dam wafa nakoro ayere wode ani bra kom ama nakora na bonidua wono ni mpefe se benya no nti e de wodi kan ho e kodane because ye beto tete atempo ne da ho anya ne ye besesa no etene na amafo ya ba no ye ni kada ye to na sabia ye twa ye kirase ne ye so no rasta ukoka wo so ye pani na ye dan ni akeka sankwase asam saa de ache ubanwansa fe de wote so twitwa 19 ye wonu obi dele a ene ne nye kama kamu no kura kire no kura ka ya eden nanso wo ya saa de mo na wutime che wo wiase ofoso duabodi nipa konsam ansedo a ye kase ye kan wanwa na ofoso mafo beba na nuna ye ntimi nkan so ade nsuo ye nipa na duabo ye nipa no ye ne wo bitimi tan die obi bone afọ obi ade afọ obi ade obi sika wadwana atkote nsuo ja enne wote soro etete mangubunu ebo sa nipa no se nipa nde yaw kasa ofosu obodu ebenyam etu ti wiase a wo fanyame o unfa nyame o wote se hwan yo wona ye hwan yo se dade betakale o di asem papa wo ni asem papa ofosu wo ye nwiesen okọ na de aka eti ye di tufo nyeni wo na ye de enye na ye areho se nke enwa ne ba na ne hoto na nkenne ye kasasere matwe de asi de ye wo mu susa abase no esese ye koye mu amane wo pewu ye koye mu amane ansa na funu kura matima ye dai akwakusie sika no so ode abraba wa ne ka no ababa wa ne ntimi nkase wa wunti wo jama naka wagibidi esese woje eno so akoye ka foforo se ye tua ye mu ade ansa ti duabo ho asem no eti wuti wiase di asem papa mu wabusua ene wo yire no ma ne wanyina che foso me dase okay abrotia ofoso be ma me dase na ye nua be ma na asem na esi na yare hosem na ye nyina ye expect senka ne ho betimi aton nanka watimi abetena fidie so na waka erade nyankopon me ne ye de a kire so entimi ama ne sade erade pe no ye ntima me ni kanfa yakọ ensem so no nkontoma ebusua no ene ne ho kane ne nkwada ya wagya wo mo kire mienu no erade enka wono ho no chiche wo mo re na ofoso be ma ewiase wo ho eya na bone wo hoe no ensuma
ana Bible kra ma yate ase wo Roman woman wo se boni wo we na ketua ne ye owuo enipa ho ne yate ho ase a eya na yempe efutuo we no so mpempi na ne ya na nsakire nipa agye sensohwe sa wo hwe nua be me asem ada oba yo betena ha kan yempe se ebeyi video no na yaka ya busua ne ya we no ntina yamfa yi no apawa na wo ba ha se nom no yeyi ye ne yamfa ntoso no wo hwe ekwan a wo mo ba ha se de mo si narrative o mo story no ne ababa wa ne ba ye ne se de ono so si kan de na da bi e ka sese obi true kwohwe nkwa eya mentu no nkwohwe wuo ne wiase we no bia ene na wo hye nipa wo kyena obekwa akohye aboa enye nipa nyina na de bone eche enye nipa nyina na jaima ne nka no wo mo de wo mo fa ne trasa bia me de bechew ofoso be ma mfa nchew enu nti no maame na wo ye nkokọ hema wo Dr. Mensa no ye friend is simple Nana Afra. Do be fa me nkokọ no. Ai. Menyo na busan ka mo ndi kra. Se eye me na me de bechewa ofoso be ma o fa nchew me pa chew se wo ho na wudi asem a ya na wadi asempa ye nua no wo kwa wie de batie de ye afutuo e de aka kire wo bia se enne ewiase na da ho ne na ho trasa ofoso be ma ikubi se bia baba wa no ne sem ne no me sem a wo kekan ye ene ni dua bro ya chese obo abante no e ka ho bi ebetimi aba se e bi so a wo de ya wo kasa na honhom so ye dai aso asem ne mu ene bia ma ne ye dai e ye adwuma ntempa so eti ye ka kire wo bia se sa wo ne wo nua te ho a e ya na ade a wo de ye wo a wo mpe no e fa sa asem no enkonkodi no nya ababa wa bi wo ayi ya friend saying asifosu enemi money din woni ni kunu ti ayi abrochimemu agye wo bi ajanka ye de na ekwa ni maame ne papa wa ni maame nua no ba be fa na de na kwa abrochi akwa akohwe no amana setem akoye no ya gye akwada ne hu sika se ya adopt ne ke de na ko ebesi ne sika no ya ma akwada no so anko ukoka so a na eyi wakasa tia meyere entigi se wo yansa wo so bebo meyiri dua na otewo na wote ne toso wo de tena ho na wo no ka ni bre na dade akura no eno ne twa no yonko dade mu etofo so be ma ye ka kire wo bia se sa wo fo wo bia de na sanya kwan pa so a me so jai sa wo ya fo so tia obi na so is better so be pa ni pakro ne chew ne nya chi ne jefo na ya sometimes no enipa ye gi enwo chi ne pi ene wontimi nya me hwe ene wontimi nya me sei wontimi nya me foko all because ye hwe ne physically nkoa spiritually de ye nim de nipa no ekwan ye bi obefa so aye na adwuma anase ne tumi ye kita no anase bia do betimi aye ama ahohom so so aso mu eti sa woni wonua bi edi asem a na wadi de ye di asempa yesi we se okoto se eja to yonko bodu semu ana so do de no akobutu ankore mu anase grawa nso ahye mu memu because wan hwe ye na da wo de eja beto no wan hwe a one nso mewu nti wo board ye ho ban de asie no ye hwe na ye nya adusua de bi enfamfiri mu se ade bia ni wo mepa chow entimi ntwato sawatia obi na so falumba wa se me be no me twam na maheda anasa manheda na matia ne na so se me twam ani aka se me pa cha no na matwam hwim na mekọ minim so falumba wa gya hwe da bi wo bi wo wa ne spirit na ati ne mo no enu na control no enye ni nipadua na control ne spirit eti se dia wo ya na ati ahunam dua no ekoka so na anasa spirit na wo no spirit ni mo betimi asole enipa no kraka se wo de che wa spirit don fa nchew ensema wo wiase ne doso e ma ya nyia ho akinye pi ye nipa ye netia e na we mu enframa ho mia nyankopon ho migu ye mu no eno na ma ye nipa na mo se enframa ne nimu biem a ye dote eti yete wa ye nso nyia ho akinye na bibi wo hwe na ni wiase a enka ye dank ye ntopono mu na ye nhwe na esi abusua no so meka cha yi ababa awa no
one day oba no so o sika ne nyina sika nso so a ama na ntimi gidi se wase omo kokohia baba wa na sia busua no na de esefata so omo ye no wono mo nya na ansa nkwa nkofa asem foforo ansa ama because eduabo mu asem na ye ka no obi wo ha de wo se kotofunu mu krampo no wonnim de etachire sa baba ne so ka send the chat to so ka send the chat to ada so bi foforo bi so krampo na de bi tato obi e de mu nte no wo mo hwe no mo nya mu ade ma nsi na ebusua foforo bi anso ana se ebusua ni foforo bi anso amfa ho ankwa kotina na no mo nse no fo so be ma medase. Okay, yan kona yan obo heba and medical research center en kwotwetwe komosima duso emra na obo heba no da bia metako sa research na ye keka no omu doso yese bia akoya aka wasme yam wadru debi onye ne sa omu doso na o ma diagnose sa na o ka no ni ahwe ba bia yade ne wo no na odi ho adru amount sima tiawa na o ho atumi ato tie doctor memo akwaba mejo so panikese panipa bibia boko de obade adum na o kokko na ba papa doctor ye krokro wa kama o ho fe so nyanware o shebi bi kakra ba so ani eni obro ni oba no modin de be hu da be wade de doctor yeti odi odo ma otifo yo obo herbal and medical research center e be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumrei na moti anka na e obo herbal and medical research center ye na yakwadri mu ye ewo akoma no ene droben ahodo a emoja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu no eye cardiovascular diseases ana cardiovascular conditions cardio ni chese akoma no ene droben ahodo a moja efam enti tmachie anase problem diseases condition bia ebeba ida sa akoma no anase droben ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu bia no obo heba ya kwadri mu ye na babia ewo so ututumrika edi wani ehwe eye ye naso ye obo heba le medical research center enye no nko enya eya akoma yare bia obi wo ho ose na akoma no de ewo a na eboni peripepe oye adwuma kakra bi mesin for no obi wo ose opegya one block pe na kuma etimi popper sa adwuma no ontimi nya den ontimi entoa so obi so ho onante kakra bia eno anu no na wabre obi so ho na ne yema hye no obi wo ne pressure ye kama ha enisro nanso ohwa na kuma na ebon ten ohwa na ne yem ahye no tutumrika ebra obo heba obi wo wakọ hospital ama ya wakotwa scan me aka che ne sei bia o akoma mu house bia akoma no ahụhụ anase problem bi tmache bi aba akoma no ho a tutumrika ebra obo heba la medical research center enye no nko na obo heba ye di hu dwuma na se yesa ewo ho yesa nyarewa ahodo bebre se wutie ena anwumre na odie eya wo mu problem wa ware be ye mfie num mfie du ontimi emfa fro enwoba ento nan so a tutu anamo eyeden ebra obo heba wo nso oye bema nkwamwa na etimi eboa ema bema utimi ejina so ehye obanyin ema no wo no sankwamwa no problem anase ne quality no ayeden eso ate anase abafom enti wuntimi enhye obanyin a tutu anamompra obo heba tutumrika kra bra obo heba na oba eye last stop odie eye yafunyare se ye ulcer typhoid enye kan ho a yem ebe ya wo yasa ebe dwawo sa obi wo se ne yefunu sanfo no yes etutu no obi wo kana obi wo ne de ba najo eba ebeje ne yasa ha kosisa ade ebechi obi nso wo ho ontene de no ewo yefunu mu na emum ote no wo nachi de ba nachi no ya ne nachi ewo bo no te se obi describe ne de wo se ayese na duwa bi na ede wuwo machi no tutu anamon bra obo heba oba eye last stop kra last stop odie eye namu sayare say ye namu sayare ni die bebre gonorrhea syphilis ene what treaty anum nura wo mpane ahodo a enye den enkoda tutu anamon ebra obo heba na medical research center na se otu anamon ba obo heba ye betine tekura amana yeden amana firi wo so akọ menka se bia ye mo yare din obi wo ho ne nanse etimi tatai
tutuanamo ebra wanya blood clot ewo nipadua no baabi say na adwimu ne nan obi nso ho ni ti etimi dwan sa ni ti pai ne sa o say miti no obi ho ne de eye half ene dwan no ebeye ne yasa tutuanamo bra obo heba oba eno ano last stop obi nso ho ne de eye ani say ani problem pressure ne wa ani no so obi nso ewo ho ebo be 5 a ontimi drive nani so ayeni tum ebo be 5 a eno ano no ompie biem tutuanamo ebra obo herbal medical research center oba last stop enka say ye mo ya redin enti obo herbal entimi ensasa ya rekono ode stroke anase ode tutuanamo ebra obo herbal oba ye wo machines wo ho a ye de be hwe nipadua no mu ahwe efri uti ebesi wo nan ase problem anase temache bia ewo nipadua no mu baabia no se eye yafuni mu sa no eye kidney no anase wo liver no tutuanamo ebra obo heba machine be detect na afei ye de purely heba bibidro krocha ye mfa bibia anye de emfra mu na ye de akasa yare kono amana afiri so akọ enti tutuanamo ebra obo heba ye headquarters ewo nkranza adihman nkranza adihman na headquarters ewo ye branch ewo techiman eye post office no ye ne omo na eben uduru techiman post office a obo heba ya chira kwan ewo around that area okọ sunyan so a ye wo Zinco Divine Junction sunyan obo heba so ye wo ho ye wo Zinco Divine Junction ye ne Migration Information Center omo office no ND animhwe ubakumase ha ye wo Adoato Adumanu eho na obo heba ya so ye ewo yes of ma making selling point one no ye no omo ND animhwe entity to anamo ebra okọ kasoa nso a ye wo kasoa official town ehwa na obo heba ya chira kwan ewo akran so ewo ye numbers edidi juma ye obo heba ye numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 now ye hwe bibi kakra ewo ye product eye preke powder ye dia ba adwama so no any odin bitters ya na bebre e ka say bitters no doctor ye de alcohol afra na me pacho da bi eye purely herbal ye mfa alcoholic drink bia enye den emfra mu enti asofofo ne fra ya mu bisa pa bitters na ba bitters na e ka ho no enye alcoholic eye abibidro krochen ye mfa bibia ye mfa external chemical bia enye den emfra mu enti unya bia ebetimi asiesie pa na ye tie bibi afa preke se powder afri ye mbra no ho enti ebe ya so ne ye tie no okay Panipa akwaba afa ejo so yetio wabre na se utamo no ta ebre no so aso ane ni o ti mo na mai wadaroma ye ma obi akwaba edeba odin obo heba medical research center ye ni akofa nromi no dia babontin preke preke powder na afi so odin herbal bitters na Dr. Edika ka bebre afa clinic no ho na nromi no akofa babontin me pa cho odin herbal mixture ne de adwuma eye ne se eye ndemu nsayare na etu ase o ye bema o ye ba na se o wo ndemu nsayare a eye odin herbal mixture ene ye kamfo ade ama o ye ba o ye bema mo ya warefo na se awo ntimi ma aya na eye a lot of factors ene timi e contribute to sade no e bia na oba ne wo ovarian cyst one ukunu da wi abo se na nsuo na sa ba bo nti bia da bema won so o sperm no krampo no sebe enkwamo
amoa dodo ewu ma setimi nyinsen oba no entimi ahoden ni e odin herbal mixture ene ye kamfo ade ama bomodin a so be kwakoto bi shop bi organ ha bia no kwa on sabe momodin aka bi wo ye be ma na sisi yare pa na yo sexual weakness, waist pains, sexual weakness you mo ahodo bebre obi ni de aye premature ejaculation obi so ne de aye erectile dysfunction obi say a dose bebre me pa cho wo ye be ma ye kanifu ase o de bo ania na wajam wa ye mmere e wo mpam a eye odin herbal mixture na bitters ene ye kamfo e de ama wo junso mu yare Ojonso atimi so be manum hyehyew na moja firi mu ba afi nso otimi so ojonso adwonso na maye bu toto a eye odin herbal mixture ene ye kamfo oyo ba na aya na wosisi ni ya wo ya wonsebuo no entimi emba yi a ene eba kyana atwa eye odin no ene ye kamfo ede ama afi oyo ba na sa na wotise ana pampan bi efi wase ba nsuo bi nyoma bi yi tisa akatoa na eba me pa cho eye odin herbal mixture ene abomodi akwakoto nipa bebre atobi di adanse eno nti ye ka cho se bomodi ane kokotobi utobi ebetimi ampoa na afia mo osisio ama wa kama pa na bibia nso aye kama aware ne be so relationship ne be kama ni na no eye odin herbal mixture ne ye kan form oba ene be ma bia mo hwe na mo tie ye ena nwumre afre pre-care precursor powder of Abeka say PPP. That's it. Pre-care precursor powder. A juma eye no. A bruni padreni and tias. A precursor ya. Precursor ya. Say kwa say boga for no. Susi air corona ya no. Yes, and yasem kutozi yes send them on. Some kwa bruchi no papa. Send them on because say no say Ghana for say yeah ti and ye hu pre-care precursor powder no so mfa so a. Omo mo abontene ba be fa akọ. Ne yete ha. So hunti e kamfo di amamo se ya brochefo na hu o ma hyase eje ye de sende o mo ne ade anti bomo dey se wo te Ghana ha me pa chaw wonya stroke no symptoms ubosa online no nante abosa afia 83 onpabo no yito from kra wonte obetimi anante kakra bomo dey e pre-care precursor powder on sana na 83 usi ananse a chaw ananse me pa chaw onye police onye military man na oba be chaw e pre-care precursor powder moja no ntimi ni afusane eno ntina ma on sana hyase 83 ntini mo asisi bomo dey so benya pre-care precursor powder odian a high blood pressure your friend moja brosona a pre-care precursor powder a pressure pre-care precursor powder akomani ntinimo ne da ho baby ese moja na efa akomani pompi moja efa the various organs ne part of the body no a droben your friend veins ne de ko veins ni mo sisi enenti na sa the pressure ba and your friend pressure no bomoden utobia mese precursor no enani moja precursor ne eyiyi a cleaning detergent eyiyi gatam eyiyi ntinima be bia mo sisi bia no e cleaning na fro ntunya pre-care precursor powder mese ekuta phytochemicals de bia me catch ekuta phytochemicals ekuta mineral bit se calcium ekuta potassium ekuta magnesium ekuta nuanu no bebre nti bomoden so benya bi sa unim de make na obeje de make achi na bi sa ho se de ntina from tetentre ne obeto ye na maame ye nkwa de precursor tum precursor de nyoma bebre ade ntina na de ye unim de ntia ani ntina na ye fine powder ene de nubra bi ni nuta bi akeka ho ene de ye kama de ama we a natural organic ye fancy jaso ye nya ne natural ene de ama se bomodi ne tobi afen so uyo bi a won so de eye mujabroso e dikaka afen so onso also far from my dear friend diabetes bomodin a pre-care precursor pa me ma mi bu otakwa ono no time bia ti se kwa me sande ne kamienu nyam fama no because anytime bia obenom no so ono kasa wo machine e de check sugar ni bi onum bi o check out mu sa afi ade no regulate kama nti time bi o ya no ofre ti momodin ya so bomodin ama on saka okọ nkokọ maami akobam herbal shop e won nkokọ market wa won sabeka bi mankasim e 3B eno so mankasim roundabout no so an sabeka bi takwa e owas e bibiduro fie okọ takwa de e benyak pharmacy na afi nimdie herbal okọ Accra me pacho okọ kaso a e tribe of Judah and afi connections here tribe of Judah o kashi drug lane no e Kingswalk Herbal after Repass Ventures me pacho okwa tema Little George and so our tema community 5 Presby Junction on Sababa wadi akabi me pacho okwa Northern Regional Hajia and so our Sawaba Kula Market Hajia ho okwa so pe Hajia Sawaba Kula Market Northern Region on Sababa wadi etimi akabi na bibia so etimi akama dunkwa Lydia Boche over the counter odunqua oba Kumasi a PFA pharmacy watafuni
Road, Colina Herbal, Ashtown, Afen so on Sabeka, your Arms Herbal, Ewa Brepo Junction, Okwam Sofolaya, a Tenatek Herbal, Afen so Oba a Chrome Keo, a Freddie Men's Herbal, Blizzard Require, and Afe Imrum, and some the Misty Herbal, yes, Misty Herbal, and so Ewa Mrumaho Nakwa on Sabeka be Mampong, Ewa Sewa Herbal, Okwa. Obuasi a smart herbal remu na ya miamia on sabeka bi numbers no egu TV no so be fa na afi wa frɛ na doctor de be so no na de aso na afi ya sorry okay Western Bonsun Kwanta Alex Joe ewo ho dodo a ope bia wonsa ebeka ye numbers no 0257 472 506 and 0550 19 15 14 and 0249 761 508 and oba Sompa Hanswa Sofuma me ho any sister abna okho a dodo a opebia eye odin anase preke dodo a opebia wonsa ebeka ewo ho ye ne obo Herbal and Medical Research Center na atwetwe nkomo no da bia metaka ho yade bema wanhwe nipa betumi asrewo eno ti eduru ba bi na se ho edodo kakatuwa bia ema no koye kase o ema no count o ne nipa benyawo na obesrewo afuru yade ho ye ko ade akoye nim asem o eno ti odofo wiase abrabone asetena no eduru ba bia mo yenye ahweyi o bibintimi no dako nimo antimi wa betete ontoma the nation's uncle foso be my brother nshiro nipa bia wotie direct ogoso na chia na numere na brako ku amanone oni ninu akodi bafo mere pemu no ye bebo mudin aka asem enemere ni ntina enduru omuso mere pemu ne beduru omuso ofoso be ma abrabom no ye wokasa bi onipa wo hunu amane da no opesa akasa ne kapa oye hwan obetima ye meden ni wo hunu amane pen no sa akasa ne enye na no de ba ne wo mfa mu pen na sumdie mfi ne nsa pen no ota akasa na efre no oye hwan obetimi aye meden untimi nchire fogu wona mrante ne kasa no minim papa bi a oye komfo ofroka na omunim so oye komfo onde wotua ne sika sade esefata na omusi wo mu ba bi ni kwan so omusi wo na papa ne kasa anya ha na woji sika no osum de si ya muhunu ni pentimu si ya na net ni de abufu asi oluma ya trouble do sisi form bien ko papa ne say unim ni pakura kasa oye hwan si form ni enko yem fe load nko papa so kasa na meta bie puna yi na si papa ne yes wo koso ni mu ana akura dan ani ana asu isi ukoso fula ya sa mu ha janshi ye bo papa na suma abrante na wu ade anche no ozime no abo me no nyame na abo me tini abo no betua wo soka ade anche abrante no afi no mhwehwe papa ne nipa wo ye ni akope na pa ne chewo nti top de bi wa brabom na wo kari wo hu na hu se sunsum edi wachi wo fom isa wo ya ade ana wadwene hu mienu da bia me kasa brabo aye bo no obi a wo sunsum awrade di ja no na me ye interview bi wo ba bi na me kan bi di a kire o mo se ye wo bi okra ne sunsum ekura no se wo adwuma na wo ba mu bi ne yema kɔ prom de mawo ezo no amu bi adwuma ntimi nkoyie nti teki wo no se wo behwe sa nipa kro yi na wakoso afra adwuma ni mu ama ne yema akɔ na Joseph wo sa anwosra ni bi wode no frole ade bi eyeye etumpon be bi wode no be kwa akodon bi e kosoro disani paso ye ne bone a na honhom ni tumi ni obo no kora be ye obone do se wa be hira no me hira no wa be dome ho badini panim na no abrante betena me de fa akonya we so aka chi obi wode na Asem Mpe Nipa se ye nyina tete se ye kansem hunu ye sere ye di nkomo kama but obia ye wo individual differences obia no hu mekura no odi nkomo koduro ndi ye ka cho so mbetena na ye kan asem cho a mo hwe anim hansusu ni se de yo nim ye no amfa nsole ngo first day akwa we ba me ka che se ne kra wo agire ndi obeka ne yo ma won kan onyansem nu odo wo keka no wan obi tu obeka se ofare na no ya na no tietien be hunu ni padodo but obi hunu bibi a on kan kire oba mprenu ebi American chenze wo agire wo ben ugina wu aboboa no enzo teki wono ase anko be serious aka ne wo mbia no onya na sumdie case ya kum no nya baba ne nko a
oye nipa bi a no ye fun kakra nya baba ne nkwankofo akeka cases abom ene neba bi ade na ko wie no edi abraba wo bo ni wiase no da biara da ye ka kira wo se wo bo brasa me pa acho ya no adwene kina asem da bi asem ndie o da bi asem ndia etom da bi ne anye o fa ahodie mfiri wo nsam a ya na ofiri se wiase ye wo nko awode a eba ne se ya ne ya di tufo ne ye ka bi a kire MPB a wo tie ye ka bi a kire minister bi a wo tie ye ka bi a kire koko krachi bi a wo tie so wotimaji obi koko aboso woso de ne sika man koko na wa fa sika umfa mano ye ka ne se ya esere because ento obi onim se wa bene ne ho etutimi fa me nko ba bia eno na ya mebusa question se wa wutie me nya analysis we me papa ye komfo ana wo wakwa me papa nchen so wono ma waduro ema wonye nipa kase se ubu obi kwase a wo ye obibia entimi yate me papa de ama wo na mpacho se wona mabrabo ma na wonim se me papa no na abebu me kwase a ndu firi se wo kura me papa ama wo ne bibia entimi no me de o ma me de yen manya ne bibia entimi no times 10 me na me kura ne a wo bibi entimi mitimi break ma bibi timi wo because me na meja no etisamu ko ba bi kakra kodi aduro bi kakra kosuma bi so kakra mpaibo kakra bi nti ufiri se omu oduru wo bi ota wachi nti ufiri se omu odura se ni pakron so wo ba se ni pakron so wo godfather osua bibi free ne nchen etisa wo wakọ no wona aso ye dwade a ene akoka ne godfather ne nso ono akọ no ho hu sa aman na oboni mu ase father shirame father me ba wona aso bibire wiska mbezo ye bibi mame okoho ana woso akwaji shaworo ntu obi antimi edu ko hia ne papa na amu we nyina wo wiase ntini se wusi ablabo kon asa ti wuji mi so wate wa wutie mi awusuban te sa eni edene yanye ade nta ye ni ase pese mi nkuminya ne abura yo se yade usisi obi a onya omobo omfa ni bia ho ni bibire bia ni transfer as iso awubu no wo se nipa na make a kire wo se ni mo antimi wa wonwira pa bi efira wo no ya na tete no se nimo antimi wa anyira pa bi efira wo no aya etete no ndu ya de aya adwini mienu ya adwini da bi asem dwini so wo wo atiasefo asase so no de ne ka besi wo a wo ya dai wo beforo na toto ne amaye etom na bi aka sole ne ko wanim etom na bi mo ano nya de ne ade no wudi fo wo ho mo ano nya de ne wo ho gitum ne ko wanim ansesare enti wa ho ofeso eboa ma wunya nkwa janse obegigi wano se nipa mu no na asandefo bible na gawe ze fade ani wo de afanyinamuwo edu obegi atum no afele de obetina wa me abondua no wawu onimsu odi fo pa na ensuso no o twenduabo ne de akowuo even asata da abrante betina ha ne anaduabo ya no ne nani kosua nyina aye a wa wo ani hunu se wadura kire nyina no na o se twantro asa that day na esiativia na o twantro oka no obesi na ti baako ena no kora baako o mini se ya de yi bi ko yi na mkwaji sika eno nko ani sika so fa me free se no fozo aye kan kuro bibia ni a waba ha no na adabi nsoso no na kwasiasem saa o damaniyem owu obre ni yetia na yese ye beboa na di nkomo ko babie wo bia ni yenka ho asem no no sa ate etwa atoro edi etomire bia mo ho ade kontia mo fadidi atem ndi wa wo hunu se akoya de yamwa na de na ekwa akire no no waje no han wani egu no so na odimirika akopa de no pomasibe na asumdua ba uja ne pecha na yesi ni bi na asie no uja wo mo pecha na yesi no ebi na asie no dia na yaji ni wiase aba akofo opese odidi makom ndi wo bia wo wiase dia na yaji ni wiase aba akofo opese japade nyina anya wo dia ma onua no momre dia na yaji ni wiase a obi aboa na de boni aye na yi na ye saa na ye de diguro nim saa na ye no na wo ye weyi a ndu wa we ye pani wo ye weyi a esia wadi mfie sei ndu be so che so bo ade mfie o de manini me ka chotias ni bia wutie me na se awurade ama ye nkwa mfie aduoson 70 wase aburo so a ye extra time na wo bo
what you asem na se nanso ebinum nya saa 70 because of omusu na nye wuo bia na onipa wu aye awurade na afre no tam ye de ma ne nso na dwem bone ne ne tiri mu kofi na lead ne to that point no it is obviously di awurade nkwan fie ne me a pa chototo ne ma yie man no kore mra wafa sade ade ne tie na efita manipa hu se efita etuntum manipa hu se etuntum na tro enye ne wudi tro ache no oni bibia ye ma wabrabo di kan kore ne koi pa cho me na mbo madwaman ai mabo asemenye ono aso nim se ho no firi ba asemenye ewutwa ntwa kire nipa wontimi mu na twedi ampon obebu aten nim se no kure nie no utu nim nyanza na nim nyanza die zi awrade mfa ne kra nsie ye na nya asuade ma afoforo tie ye nyina se eduabo wo wiase uka Roman 13:1 na mese da biara eka wase tumi bia ni wiase age ne ono agya nyankopon aye dia honhoma mu ni wiase nyina ye ono awrade na aye wase omuni wo kwa okurankrante edisa umpese wusuro wonde ya ne ye papa no mu de omunkrante tuo nipa ka sade ne nyumate entiru ye awrade sumfiri wa awrade sa wa honhom so wate asefo asase so a omso instant justice ye omode ya ekura omo onim se dipa ni ebedi atro onim se aposifo obedi atro onim se lawyer fo obedi atro onim se judges fo obedi atro dina okokoto ebeka atro se ye kamera ye nka no kore Kristo nim ne saa edisa woso wani nya wo yanti no ode niam bi so abetete so wo ye obi saa bia wo ko agire a no so de akokan na afa de wo fira transfer nya hunu ne nokore ene ni kotobu nyame hia ne otie no obefa no nso nkohia saa amane bi na ne ose ne ye kan ye de degu na som de na yiye beba me de atu afoforofo nyame hia obi a okay mame kan kire obi bia se nokore ya de bia ne kedin na so se wo kan nokore firi ho a ema wiase abrabo eye kama metumi aka na nwumire kura no aduabo anu yia ye nokore ka duabo anu yia eye nokore ka wadwumakuo bim ababa wa bi koto ntade na atade wura no ede ntade no baaye no en wo yiyi ntade no no hwe ye na ntade no efe no cheche ne polyteam it is tare ye no oh ase no si to me nwoma de mama ma o skirt ne blouse no bi nka ho na ade de che so ntimi nyia no eno je no de gusuro na baba wa no ye de ntade no bre no no na o ye adwuma to de nani o ma ne chichiri si ho ma no kwansini o ye adwuma ne wie ya wo baba be ntade no na that particular skirt and blouse no a sister no ton nyoma de chair no na enwuso eto eno buso am se atare ba ko sister de chair media ben de kura de machine so pa o se na kala no efe aye no wabuburu kosu ya eno so jo se enwuso dia mekwa akope enti ba du ba ko brem ho no ena sa asem si e bo be no miensa papa wa no tre ne ho no eno baba ko ba no so nyana miye o nyana miye adentia wo se wo bekwa akoye dai obekwa akope nti no wo be ma no kure adedi eno se memo mu hu se ye mio eno so yu besi ne wa kan kire obi a ti sa no kure asem na wo kan ye no ama ne ho edai esa no erti ya kan chu de bi se si ye kasi ye peduabo anu aduro padia ye no kure kan ne wa jasisie no ade anya ode fa ho ko fori anya saade a obi e bebo ni duama na nya no bia no na che saade kro no waye memeti ya menkofo obi ade na ka so ko bodua oho memfa ho nemom efa ho de a ya bodua na ubewu ebenyan enti an kan kire obi se duabo no de wo ka ni breso ansa no bi bebie na no se wo bodua no na ne ho akire no na ade bi ayira obi fa na ade bi ntema na ho mete nunti se ode ni bre kofo bi ade na so bodua na ye na de anko a ubewu nti enka mo obi nti ase se duabo no anu aduro eye nokore ti so ka nokore a usa oti adifrim nti enka nokore ye ka nokore a duabo bi obi bebo ye bia no ye kura no a esa no kura asem abamu nti no
nananom edi asem obedi na abedi bem ene odi fokora no a esa wonu kurenti no hu betumi esa ewo kwa bi so ya asem kase na so no owo kurade a enkwantume nye ayi kase ba ko so asa beto akire no enya asem ketwa papa ofura muru ani no panino ofura muru ani no watwana nanom sedo je ofura muru ani ma kuma se ne wiase nyina ni bere wa fidie wi so pacho se kiyehwe se muru betumi hu ade no ene sa papa no atwana nanom ensedo ne nkra na yire de toma ye no muru so akwa kudi north se okosa ne ho yade enti ayasem wom se muru nani no etei ewu kumase afidikasi wi so ne so kade obebie se highlight obetimi de twika no eno na akoya asem foforo otromen krakra so anya baabi a wokro timimfa 1000 mrano na mso mfa me number na mafa ko a okosan ho yade no na number kro no enya mai bade a ne apebosia de ayedai efe ne ho akire no enti sabre de papa ofura muru ani na afidie wi so manfo pa chaw manfo su boburu hufo age yede nwum etu mu no papa na to nanom won share kwaku papa ofura muru ani no okọ abrabo hyese bia wona wiye edu me bia de ye kan obi ani obekene bo ye won krofo bu wo ha no mabe enso ne omukọ ebo mu de dikasem nipa bu ye ni ni ho agro o ye ne nipa bi show life no wu kope asa ne kasa asem we ba ye ni anye bere obi beka se papa ya ono so ka ye se ne no so ja wo ko ampa obi abewu emom de ye kanya no sabe gina de ne wasan de abetumi ana de abeto yin egina so emma obi ense wo life asa na nipa na fi wiase fosu wiase na da ho no uni se te se stadium da ho kakaka but ensem papa no wanya ne ba bi ko oni mulu asem no sabe ye bia se first mulu wo ba no bi so no eche wo ba no nko na ba bo de cheche no afro steps no abaswa na ni ete se kusu ebogu na temu a ne se sai ya papa no kura ofre ni no o try san ko beye nanso ne nkoyi baby wo yesi na si na no na ni nya kafuwa se wo bo ne po a nipa bia wo ti wiase a me se bu nipa ene be si na obi tie mo la se mi hwe ne wo mu ade ni wafi ofoso entram obi nsew enna de bia na togo abake ko se me emma obi me mo obi ema den emfa me nkwasa ma do no no ntrase etuti wona se wo de unko ba bia akra na ade se wo ye ne se hu de we si kasa che nipa buade ye ni bresam efri wafa papa e woko waye do be ye wi woko bia ne obekene bo wa ben se de ko ko nemum e ma sha nipa na wa ben no enko kasa ntia no e ma ne mfa bibi nto so ansa no no ako eso do akra woko because when focus them the krama hotel se no ya na no ho mfa so sen jata we be no mabuo e da ho ofosu eno so na ntra ho e ma sabe krama bi hotel se sabe o wono no mekum ana won haw no no nko ebra se wo tiasenti wo mfa so che do dabi nipa bi owu kwa wo wie na djuma obedi papa o obedi boni o wo wie na djuma enti wo a wo tiase na wutie no emfa wa prebo nto chacha na obi an haw ni wako papa no ko sese ni obi ani asem bia biem se papa ne se yenko ye no atwa moro sese wani no uhu ade de na so nye de open ne sanka atifie e sanka otwuka na wo kan se ya na nipa bitu ni bisa agro bi na yedi ofosu ye na betime no abetra di agro ye beka sa atifie obesere but ya sempa na ye ka kire wo nipa bi ye dwe nipa bi ye hantan nipa bi ye wuwu ani kwa sanka edai omota amaso wo ka se wo bi na sala ya ka wo nye wo bi asa wo ewu nipa bebre wu no eyo mo anom enoma bi o ma ye enoma de afri wiase
Etotwa de bia fidie so no yanya hwekura nkakura no de fefutu se no bi na topum na da. Okay. Okay, yakonya kopa mizo drink and 5G mizanu bi emfampa num yakasa ache from non sumbrim ya minimum awewe. Enti obi anye baako no 5G mizano okufia wetumi de akọ ebeboa pa na wo num yi. Eno ti Catchers Marketing Agency womo ena de mizu 5G miza abedwa so orofo aponto ne yi no mizu ene 5G mizano eboa pa. Manfo do na atu aguzo omo tu aguzo yakọ manager Daniel 21st kinekajwa overseas mizo drink 5G miza ebusu secha because market abawa sister sewa no manje yakoto mizu 5G miza Mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University mizo ne 5G miza no odofo yakọ omo sampotem obenya bi na Search Enterprise wasafo binchi woni via pick park no ene di enhwani mu 0246270221 yakọ ne gotobi epoe mantamu yakọ Coach Company Limited news from hano so oba wapamangwa abrosa se KF Kinju Enterprise na akwa obenya mizu ene 5G miza woni no hotel no ena edi ehwe mo KF Kinju Enterprise na akwa obenya bie 3 bus center no pa odi abadwa so ye di tu koko ase odofo koko no pomapomatro koko ye de bonne se na du papa me kan from dia mo na anwumre 3 koko capsules koko master efri se wia so bia won master na master koko akwa sia no de ano dene ano nam 3 koko capsules enche no knocking it down no da ho no attaching it down na koko no na ekro no odofo se wonom 3 ba center no podia baby wonum ko yempe koko no utumi se woto utumi se propugu nwanwa yie pa orofo amama agina osisi mo yi koko udwade ahonam yo hene duruba bia wo yem no untumi enya na yie oyem osisi koko yare boni pa duruba bia be ma ugya nan moja firimu ba mema yo no etumi ekofom eno ti yekopa 3 koko capsules koko master ni bi ebetu koko na si kolinaka ba dani heba misi heba apidan korofo eni ekwa ibenya na baako mienu bi ato se over the counter opeso onya bi na auto na utu etiso mfa so kra no a mia ya mabobo nyina akwa ubenya bi ato 0546107107 0546 107 3 cook capsules or cocoa master pa 21st keneka yesiatica expert orofo yeko na hone ye bibiduro eya gwanwade pa 21st keneka yeka bibiduro pa sedi esi gugu konkomu no efeye pa sanu pa na wayo no enu bi na asiatica no oditu ase yare bibre bia de fruit nwan kosu na ase no 21st keneka se menkancho se obetu ase no de amawo na yeka asiatica no bi wa wonim yade aye no na yade esu osisi fa osiremu na akokom woto ase ho no etime twu wiwim na wanhwe yobaka so bi kura ato adu ekosi una ase ho no yade no ya ntim yade orofo yenkoi na 21st kene kutu ene tumi twu siatica yade no ase laboratory ne scan ni fidi ahodo pi wodo befam na Ghana fo agina tum wiase manyina agina tum ne science no hospital clinic asheta ewo Ghana fa na pi no a 15 branches ewo Ghana memha Kumase ehwa overseas Alpha Road Njemwa Council Quarters Obuase sana Dome Market ewo popuni mantem kropum enkran sunyane kranza techiman 21st kene kozinyimini 0540311311 0540311311 Express Group ya kwantu semina ya fanko dano if is a Express Group ba ye no credibility kura no nyasem ketwa onwuni huoni mu ase dabia dada Canada US UK Australia Germany na peso kwana Italy na dabia some kata chose Italy na broben apple ne etio any tomatoes no adwuma obenya sika to wotom any euro ogia na obagi euro no hwansa so Express Group na nam ne saso na otumi akopiem broni krom orofo kosua de kura de ne bonus kura wode wo kwa ansa efrise adesua no de wode wo koni na wode wo kro orofo sika koma kwanche connection ma bio yenko Express Group wo yebehu Express Group Kumase Accra tema isle gonta kwa de sunyane tamale bibiani ubehu wo mu ewo ho orofo wo mu kuto ene afia kontusam enkoda mu efrise onyu sikani enyo konabra debi 0249000448 0249000448 Express Group na mekan for nam dia mano Dank Natural Health Complex orofo yenko Dank water Dr. Dank nwankasa no ye orofo
Tofie na make a no, Nadine we no dear. One now or dear one a court danke ho, wa brand or yadi or hunto womono, womo and a day, sa abudino Emma, dank natural health complex, was a ho a Tofie, say a Tofie dear dank a year juma, patch number 2, on a city life hybrid school no, and a bohon, or for ya dear by now the court danka so ya won't to me any enfamount, then papa power dear by Joshua A2 Yadiasiano, and no thing ye pa, or the dank fight to Kaba, and no any to cook was no dofo, drew baby to Musa Hona Ayo, a dank fight to care, dank vino no swab by Joshua, we yam a team any cocoa in a da, a dank vino no and a A2 as the amount, dank antima as in 3D Madedia, sa and a dank stroke no any vitano, with the frappa dia, any odofo, osano na pamna no, or the dank pro care swab by Joshua Yadinano, to us him, what they would do so and Fidimua, no the one casano panobi account, umpewi now pedia him. Nino no as shit up pharmacy shops in and uti same one bobo so no yanko na yanko pebi and toy. Medical can't yourself patch number 2 on the city life hybrid school and a ben home Yanfred Dank ewa homa we so 0244017556 0244 017556 and now 0266593330 0266593330 and all your dank eba complex or for liborium makachi was a liberty and no a latin casa and no liberty freedom liberty a freedom and no order for opese o pai for hudie and what ye edema hodia yanko near liberty conference na say druhobium or man ye dubuache we ye brim krupo twedia pandicha odia cheno no wo se won fani santu nipa so ya de bia dani paso bia no enkonwa bia dani paso bia no eno entumi enko na June edition we no de odofo sa June we no akasa no liberty conference na ye kono ano odin ano nam na safety pon say I shall marry just also be sign awade anaso benya awade odofo unirewu unikuno enu liberty conference we and you who emfa emfrim odofo ona wo bato nwom e de agyeche dwumadie wu ho tata no eye mama Esther Dekensame ban ena minister Kwame Jedu omo ena ebeto nwom e wo liberty conference we ase eye 29 June ya edi animu haya odofo anopa no sia pepe yenko Jubilee Park na yenko na liberty conference no we de ya wadefo we eye wo mo nya kunu ware ye no ena wo nya yire no na kamere ka me kokwa de mama no mo ware ni gina ha na mama no mo ware gina ha na kia chambo mo ka befa na kwamoko nanso so no uduru ho a obi akwa kunya dofo wo ho efrise nyankopon ankasa enim se awade eye eno liberty conference we dey se wunni gire unni kuna enyu ho emfa frim was come and be blessed now so obewade na me ka kire wo se abe herbal clinic wono so wotano so apatapa new site ho na abe herbal clinic ho orofo yankonye kutu yade ase diabetes no na whole heart no no sickle cells na fibroid no edayem abese brei obetu asem na wodi amam wodi bibidro so ene tu sa yade no asem haban ni mami na mami so enim haban enya asem ketua koye brentom no kofa haba we nyina ba na ne obanua mu a na wodi nyame honhon na sa wuram na etu yade ase tana so apata new site ho ena be herbal clinic wo 0243345392 0243345392 abe herbal clinic ena me kanfo na media ma krede yakon na dia koyanim yakon akoyanim a enya asem ketwa yo feedback baako ewo enya asem ketwa kra na se ya tabiri ya asem bi eto ya pono so na sa asem no na ewo enzema no wa omanfo etai ebusa asem no avalumba ngasai no okay kwaku yanko yanko enim bonfa so yanko ka ya kenya se asebo abrabo mu nipa bi abewu up to ne ensencheni akese a yenya kwaku sa semia ye kema mintin ho ketu abi nkyerɛw driver ni bi ni mate ena omofa papa bi ewo yenim haya okay eno so okwa gitia ase ho okay eno musi no MTN ho no se da binya ha na mi bawo ena omudi di papa yatem oh
from ana papa na say obetwi ka me ahwe ne boso me so pepe na akoda na ni fry oh ye na mo fidi kese wi so boom na papa no fi yen eno bae na obeti kakrama no a otimi de nanti tina ekoya asem wo wiase afa na nyina sa asem wi nya asem keto enti no sa papa no esa ba fi ha de nyoma bi bekeka brante no do one be etimi ade be che no na sa ekọ what is asem nemmom kasa de bi omo anya kan kire papa no omo didi papa na temo so ya hwan onim de omo fie driver na ne efra no onim de di machie ne boso me so pepe na ne fry ofozo be mawrani yankopon hira ne otie na kakra meka ne se papa ya wi bolo na ni be se efra bio went mama papa na anya mana wawe bolo na ni be se efra bio ofozo futu se me wom ne se oko komfo nochia up to ne okomfo ni dida ya yaresa bia yiso yi obeye nsenchani ni ehu chen papa ya wanya ne ba bi koyi de nanso ebere so obo ade to nsafre anochi obiri komfo no ye to nsafre no eno susu nkasa nkyere ye obiri komfo no o meye but owu da mansanko obi abere so a obekọ na emum ene obiri komfo se kan ye bo ewa ayi komfo anochi ho no ye the billions in ato so ma se kutu awu ntimi but onu amu nkwa no wantimi anye akire se obo ade ma nipa limit do be already nipa limitation duru ye no ntimi ntra na nka ye nyame ndi papa ne kwa nje se ona aben a na ese wo nguda nti wawu a wodiwu oni nyame so nko ofozo suade ye wa akire ne se etomire bi ya ye bewu ndi no obi ya mfonso a na agya fa chewo onim ne awo ye ne enso asua ka ade bi wo wiase dangerous eno me bebrebe ujato ma ho bone ye bebrebe ujato ma ho na wo konso so ye busa ho nsem kakra na papa enim se briti awa bi obewu a e bi anko jaim edeche eye abranti na nka okole ba bi asumdiem but wa hunu ne sa itomde bi so onipa so bone odi ye nipanti no e so ma kakra ko kwabrane ani na usua nyansa enti me fa futuo we so dia ka chu onipa se papa ne ba ya ne ye tini ntasuo no obi anum sent kankan no mpo no o se agya fa che won onim ni awoye nti tomre bi asua ka na obi a wafom won so ano odene no na de ache ne kakra o ka so obedi wo nyina achi a odomankoma wodi na paka be fa wo se ya afo ma se agya usuban foforo akobu hu aten obi nyegiye wo na de ko ni awon ko hoda afi china no yekobusa agwoshin bi fe no ho so na ya asem foforo na efiewura ne ka kire se obi fun wan fa nche na meso me mfa nche wa na aye ne den de tomire bi a yemfa bi so nche yemu ye ne ngu bi so yemfa no so mu ye nkuma o monte ne o mo ye na se na enema enko boko emfa ma ya setena ofozo okay anoti de da ye koso ya ni pitiri da ya ewiase ha no obi abeko ne kwanya wonam so a obeko no eno ena ya asem from abrotia ofoso etiawa ye maami aba betena sinti ye ntwemu nche na wonyankopon ko na etimi ese yade esa ye ne ye ebe nipa afemu a ayete se fitafo ya omuwo mazi he yai na no adami wura ya ase opposite ase no me hu se papa bi wotwitwa ka keshire watimi atwitwa ne fine but so ka se wonke kansi animu te se de na tie na entimi nye pepepe te se de ba ye na eno kire se adese ye wohwe no wo se ya eya na ne kwan no eye basahare so na so no se wo sa ye ne ya eya na eden enti ye papa no kwan ya moro fa so kasa de tia no ya wono so ka se ene se mo retro challenge de ama no so be kire ne se bibi wo wiase no ema ne ba mu ma ke se on se ene ma fa ene so wo hase no mo no yo ma ye senso nyina ye hu ani ne wo enso ni mu adan na mo rani ne ba ye wo hase no mo no ya wo kam bro hu fu aje ya da de ya sole wo hase no mu ana ye ya ebi krampo fa ho ye ofo so be manti me kama na nipa bi ate ase se tumi e wo wiase ahohom e wo wiase enti wote wo so je ho achinye saade no woni tumi bi e bakewo a eya no so adwa wanum
na kasatenti wo ni yɛse pamton yi ponko ana omna samoa meboa enka ponko eye action na ba na wode yi saa wo mo yi na di jam no ena be mena konti no enye ho akyinye pi na wo anhwe ya wo de dako ba bia be kwa akofa no wo be je ho nentime nje enti papa ne de to me de no okra bi de didi nsamone ene de papa nyina no okita bi but wagya ne ho ekọ na moro ani no ena sese no ohu ade ba se tore bi o se ade kyina se awia ne bo a na nani so na ye ne kusu ena papa no kra ka se dro na odigu so ne ade ni ntaba the same ye de ye ni huhuma ni wa na ye de hwe ho no eti ye catch driver for till now ebinom metifo no binom kasa de tia passenger fo wa bra wonim ba bia wo fere wonim ho nkro ya bakesa passenger no eti yesra ye nyina ye fanya afutuo ma ye ho ya yete ya adwuma kro nipa betimi aba bejejew wo so ye wa aseti ebitimi ba no ma bedi atem no omko ye hwe mu han ye ntimi nkasa ne ye gya no omko nti no obi ye wade ne ma pi wo ho enso so ye chopa na adbema ne nyina enipa no na bibia so eto atimi atwenti no yakopon fa papa no clients infama fo so bema okay enuti ewiase abrabọ no onamwa ni wa yahweye abrabọ na ebo no ahweye hu hia o ahweye hu hia papa na wo ka obi beka se bia wo kasa awa yenya ahweye so ya ahweye a ubetumi anyina che na wadi nkwa anso amen de oba na anya atena se ma mememo akwa aba ben kasemunu kakrama me memo akwa aba yewra ye frɛ wo sɛn pacho fe mekua santoa firi hin na bae pacho achianse abrim achianse okay ye ne akua santoa na sabre ebetwetwe nkomo no ono so na asɛm abɛda Asem Mpe Nipa sa asɛm atumi bumi na munkuto na mobetumi aboa me wokwan bi so na de mehwehwe no me saka na me ho atome usu firi na bae abremu achianse no ke twen na ye ni togbe ahaban keke azibligbo sonkalu kaguka ye no atwetwe nkomo mra sesesese na ye mehwe wasem no firi se obi obeba afia bia ne ya efidie yampama bo aboa no a na bewuram eno nti no obi bi obeba bia no wo se ye gina asem no ne ye hwe ne ye pen pomasi bre ne ye nyina ye nya asomdie na ne nyina nkafu ano asomdie bua no ena ye nyina ye pese ye nom kama na orofo ye kotogbe ahaban keke ho ye kasunsumu asempa de a ye togbe ahaban keke togbe memo akwa aba bibia boko na so me wo ye pop you want to say adwuma bibia kama omafo dodo no a na se omafitogbe ahaban keke nam se yenko adwuso akwantempo ne so uduru bomfa hospital junction asiwo na man frɛ number na ye de ebetu dwa no togbe haba keke wo kumase sabri ya me no kasai anwanwade a wo ye ma manfo sunsun asem no enya asem keto akora togbe mesa emu akwa ababiem yo think it's your pacho mo dey say ye ho ye okay merci merci pour ton chao na mechia no mechia mo ni na chumano ti chumano yeso ti beli o fin na yeto mi en baba ti ye pese kwa bia so ko fo ti enka na obia o pese ne humbeto no e wa ya se bia no ane pamba ti nede asori atu na mo ayo okay togwe yaka sika ohia de ne nam anwuno yeka ohia sika ne de ye bibia wo wiase nanso obi obepem obefro obetempenten kwa nanso sika no onya bi na ebasa no a sa na nyame bo no ana sunsumu na sika ne nsem sade ya je fri ne nsem yo pese mo ti ana na no mo ne efo ni na ye friend togbe aramba ikeke asibrigo so kalu kagoka from Benin mechia umoni na asimwa ubisaye no kakra me pese betumi aka cheti foni na me se yeni na yeba uyase ti yakupombu adia uyase yeba ni na he market ena ukodiga na ubesaye de ako tubi adu utino mi akasa de me se yakupon de bo bi kwa
anipa bia de ba sa se so bia no baby uba wo yese a eyede ya yakupon di bibi kakra ede adika wo ana o to be di ba wo yese usunu nebo o se o pese betu kwai na ko du bola so ana se ko du airport kura ede ya yama ukitani na no pia wakasa wo sika ake pada sini ebe sanji ayama ukita na ebe sanji no sika kise ni me ba uya sini me mo se ani pa be de ani pa be hame ni me mo se ani pa be hame Intese ani pa no be eno be ready aba be hame asa na mi de kinya story so no necessity for ni na say the bank ya se ni na no o ye dema a yakupon wu a u ba sa so we so no ni ho ya ke se kwa ni aso no to na mo ya wani pa biblia o mo tumi ka se automatic ka aduma kakra na aduma no abofo automatic ka aduma kakra na aduma no abofo yo be ma do so a ho ba bi na se o bi be o ba no tia before the war man now ba make say ye besides ya ho oba bi no susu na say eno susu ni be ma bi ti susu a be ma make say eno no ye besides so utino uni wada fo bi be knya nanti ana wada fo be knya ka say o ke be bo but e kamo no go a on pe se be bo o pio nti awia se wanya before automatic o mo to change wakasa usembre o mo to change usembre no adi usembre adi ma adi tafufu so wotino ni die na pese obi a betumi aye e wo yese ni se aka ahodi o a obi a hwehwe be a protest ede awo no kwasem protect wakasa ho a ene usika so we are the one that you have to because who tell we are saying who nisika aka who crap we are saying crap because who is them uti who now bet we are saying who now bet we are saying uba yes I say them be blow ha the back school also on nisika bet we are school fees abeti bet we are balasa them be blow ha o what cha onano Adima Oba no so near on him. So, until who you pay my sorry. Me cafe. Obiko yesik for sooner for yesika do me, little bit of make it. The cafe also the yesika do, and also for dry pocket in there. But me, what did you say? You were on a view on us say, and if I would and no susu be dani ayesikani and no susu be tunya yi and yes obey yesikani ti se na kufuado nebo wakasa ni tibe tunya tuya and obatunya de hwemi ma obatunya de hwemi yi obatunya de sidan obatunya de sifi utino uti number no na se ususu ni to ya ma iketia yama bebrebe buawo ebi anase uti mekai na se we ni ji ho a be a person that we are coming now, who so that we are. So we call so because they were pillar and then some were pillar. It is not personal number now. That's a we should be making here. But we are who we just go for. That's it. Okay, Yafa Togwe Emano and Tubia if we say a Kumbe Young 0244 48 4747 0244 48 4747 and 0244 50 6620 0244 50 6620 and 0244 50 6032 0244 50 6032
32 eno eye togbe ahabai keke ne ma azigbiligbo sonkalu kagoka from Benin ne mano edam de etu dwanon ma me kan tro se owo Kumasi ejoso figasi akwantempo no so udru Bomfa Hospital Junction anakache droba no se obesi o Bomfa Hospital Junction ma me bobo ye no koda no eba be fawo se network no article intino omna samwa Oforisuo be ma network no se high adwen kakra na so ntifu no apedwafo de togwe kan nyina no cheso ase nipa de otewa etese be ma se sika ni uboto ma otiti se sebe obianti enti de all kan wo se enya de a ono no obeka cho se fa sika ana sika duro ana fo bi baji sika ana se koye I friends say dry pocket nye no nemo wo kire se obu ho ana ni sika ekuta no se bi wan protect sika no edubara de cha de esa nyina no na sika na so tia na ete ubahwe ne dwa wodi nyina no ahye Oforisuo nipa bi wo ho ani dwa odi ne hye no enye kwawo debi yani ankase bedi adanse eduru mre bi Oforisuo sika bi ekuta ti meyira na nso nkwa na ote de na hu enti na ye chose tumi wo wiase de togu aba keke kira no wankasa wutie mi a wo hwe me wo de wasese se wankasa sika wodi di dwa no ekoso anase eye den wabra ba wo bo no ekoso anase eye den enu to won kan kiro se sebe ubenya sika te se sebe na nakufu ado ana ubenya sika te se obi oba na emom no se wo do ho babo na de ubenya ama ho ato ama odi bia hwe wabusua wo yire no ma Oforisuo obi wo asebe na ohwe ne ma ehwe na busua ehwe nkrofo maka ho enne ono ne ba ko ntime hwe ko na adwuma collapse enye bibi kwa ho wa mo na adwuma no ho ban enu na togo aba kekede bia na ni abre a wo kase akwantu na wutu ade ye wodia ye gidia ma obi bebia sika kokko wo bia na sebe wate ana ya beso daye se hye ho wunie ninti no fa ho bedom no ne be ka kire no ono enya ade a wo betu na sebe waka cho se kofie na ade chia waba da instant tibomode ko togo aba keka so ye ena ma papa nani abre Oforisuo bibi ni wiase nkeda ye ntupu ene enim nkrofo bi ene enim ona mo ya defo ene obekọ ukọ adumu a nipa bebre atoto omo sto mu ene amafo na esre no on kotogo he enye wonu a kotogo ha ba keke ho togo first na mikutasika togo first na mi odefo togo first na me case doso togo first na business course ene ni nyina yire firimensem ya na nipa bi case sika wataban Oforisuo sika ni ataban o ekwan ya obefa sika be firi nsa ene ato ni din se sika wataban obi wo sika ekuta no ekwan Oforisuo wisu madafu bi wo se da wo be no nsa da na ni sika obotomi na wo de cheche ensa no so wonya so ntimi nyai eti wo be hwe sika egu ba bi na yesi ye de yade no ensa no kan na yesi okofa sika no na esai sika no anu na togo ese bra enti no se bra na so ye no ma bi nya kwasa entra wiase na meka bibi se Oforisuo me se ye kwa ye bai wo adwen ye wo se wo de wunie ni nti de drum bia efi be 1 2 3 kono intervals na wo ma de be chi no eye kakra bi na so emu nsam ne doso ukoda na wakanwani agusu Oforisuo wakanwani agusu ana de medayo na de medayo de ekoso wo wiase wunim edomani sando so takrache tina de bia ye ka cho se wa edomani sanwo no sabe mpredwa de bia no nsam wo nti tuanamon entra okwa togo abaka kenya bosom togo abaka kenya sabe ye twamoja togo abaka kenya nchese fa ba bibra dabi kwakuna togo ekura timi tai ka se enye odi oni sika wo ene bepe bio dabi ana se obehwe na adwuma yi kam wo kura wo sika wo adwuma kese no babebo ho ban nipa nye Oforisuo bu ho a ene nipa ncha de ya sa nipa no yemblemu no yo sikani bi ha wo yi sikadi ama obi no ya na onche na so nipa bi gyanche won tia sese papa itrimu ode e wodi wa hundi ba be se na dwuma mina me kacho Oforisuo enam yi ampa obetuma hu obi na ekom de na obetuma be se osika Oforisuo nyame ampata odu sika ma na apɛ usika nyina ekɔ okay nuti togo aba keke ne number no
Ofosuo for to Jamienko. 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 Nina was so say service o pese we odefo and now o pese otogwe ba ofie we invite na obeba anase ne number no we de onsebo nkumitwa utwa no aye west agu ase kakasa agu otogwe frame say me ma me din di same papa din di say me pese we say na ma me togwe wo bomfa e ka bomfa adweso kwan so afigyaase kwan so wo tra sotwe na wako ai ufa sotwa na wako bomfa udu bomfa de udu hono ma wo se epetogo aba keke sa sorry dan na wo hono hospital junction udu wa wo fra siwa enko wani no afre togo aba keke oba be fa do akọ togo so si ya che obia ohwemanim wo kira oye adwuma papa no wona fra no pa kusi anadwo wo fra na de bia akọ a oba akọ togo aba keke edamase okay ya na togbe ahaba keke azigblibo so kalu Agoka from Benin. You know, and a chicken come out of my son and a cat here. Or for Ochna to be a ye Juma. And you can ye. You see, some yet, or Juma some yet. Debbie, that's so that bonnet. Oh, well, yet. Then I would tip you. You go to go a bag of go. I don't know, say, you have fun a damn for a bad walk. Mamma, me baby. Maybe a book or dear. Mamma, I could some say out the bed and say, and come what. Baba man at Nakano. And to obey no say, or more call a Omoko he. Ya ko computer so be mra na ye ma men ka kai obeduru ano microphone punch na che no na yire fi. Ya ko computer so Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno yanyemedru yesuwedru neza shansa the man in the burukutu ginger yezidazidur in the kekedru neza she ntisue hun na nyimizia na nanu wodi she drunsan onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in the computer sim why burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermensio nomno nyansem enton ma obi a wonya enfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FD ahwem agya tum se eye To Fue Liberty Conference June edition. A draw of BMO where singles and unmarried conference. Or mine yaw do watch. Onyamia koa and the pray. Or the 2 million man. Or fair food for talk. At this year now. Any Ghana and we are singing now. Say June edition. A bebasso. Now wait ye. Then you ask them free. Most a woman dika. A tremble. Me what you know. Genesis chapter 2 verse 24. Or say I shall marry Miss Sumewari. And who do to fear yet. And you do something. Minute to sweat you know. 29th June. Maybe the Master Jubilee Park. I'm no panu sia pepe. Penya me na action swapan. I try what you young group. Jumedi atom to four. Epetutum Dickens Samiba. Mama Esther. Resident Worship Minister Kwame Chitu. One of the best tutum. I will have us. Me pacho can't wait. What you go? Na kwaje wo jere na onyan group. Chiri ampon. Proposi prempa obu adu ponkom. Dear friend Anna Franeku. Aseku sechem. Yes, Afani boy ni so ama hofedie aye nyamema etia. Oh, glory, hallelujah. Holy baby Lisa, okay, ya try and come up with so mame
oyire fidi ni wo okay wa kosam ne se yefiti ase se yemwa wo se me ye bidie ho adwuma na me lodu ka no na mamba be ma atena so mbedu bo ban no na obehye oba bi efre ne mamuna na mamuna ka che ne se edin a wode wo bo ban no mamuna oton bidie wo ni nua no ma no mo che bidie no enti bidie na afa nti obeyi ni nyina enti akran o mo de ka ne ko nfie ena oyi ne de na o cheche nkaye no na o ka che ne se o metu ado ba ni ka iska no na di na otwumi enu a o mela na o magi iska no enti akran ne frɛ me fon so na am se no hu ne fie na o sen an na am se o mo munyi to mo yi niema no na akran ne ba akurase ti na otwumi enu ebelodi fuforo ena e frɛ no so scanner ready nti e mage nti e ba baje na e de fuforo bae ti de bae no na okoyi bi ma oba bi e se frɛ no mata nti diru si esa ko ji ska no ojeje na oja mata ne de na akra na be no se mata de ne de anti mamu na anya ma mi wo se e ba bi mu na msuyo nti esa de ne ma ne bi mu bai na o sa ko yi bi ama no nti diru ska ne jeje na ojeje ne aja ono so de no tene prince aso mka cha akra so oba o anche mamu na se mata ntua ni sika na mo ma ne bidie ne bi e ko si so betua ni sika no na akra ne suyo nti omu ye obedu ye no no se ma wonim se mamu na se yia no na de na mo che ne ma na wo mfra me no wo me na yia ma na wo ba na wo ka na me fra mamu na no so ma nya abotere na ya diska e fra burochira bede ye wana kansa mamu na okay na ye yeska no ho adwuma nti mata de de betua ni nyina abom nti wo de kwa akoma to ye na msuyu nti ne ma afro ye ready no ana me fra no so mo famila ene ma ba msfiri mo samoko we na mamu na ntua mata de na ka chen sam simo onyi bidie ma no no see you na mata no fie na dikan nti oya no de na fa ho ndi oba no yi 100 bus na di ama no ama mata no asa ama mata ne biem no mako che bidie no ni tua o matua se ja mata ne de na sa mata sika no akoye 222 million na mse na me fe no se ma ka sanya abetre na ya diska no ebe ma wo na me ntia se na mse da bi mi amebe kumase nti me ba mamu na ho na mse mamu na last year suto bile bi di to no ade nti na mata sika na de wonye mamu na achesi ana o se sika bi na ye gi na wo bank na mse da bi e de be sika nkwa na de fra brochira bere ma maji no nkwa de munwie da ana ni nwia ne mata na mamu na se ni nwia na anu ya na pepe ni bi wo ka che me se wo boa nya ni nwia na damfo ne no na mata ne asantini na mamu na ye pepe ni nti mamu na de no se ne papa ba se wo boa nti mini mamu na di nkoma kwa akiri nti nkomodidi ma na obeka sanda bi o na sika no enye se edaho na ye de kototo anam se de beto na wo se to bi na sika kototo de yi toa na tokuro da to na ba first pa bi ma na ye toto sa atoa to na sika wo bebere no nam se na mamu na mi makoji lo na mo de kototo ade na mo de mo fam dwetire no na wo se toa no o de ye dai wo se omonya papa akokoro be omone mrofo be dele enti omototoa no ye dis toa no kwa abrochire enti agent na odi anu magiska na ma wo mo no eno ayi wo mo ne ekina sa abesi ne nam se memu na enti we no se ka akola ya dwene ho se sika no ba ne ama bi nam se mi mpu obi am firi mi nkwaji lo na nya na abema bi aka ho mi dem bi de sika ne hiame enti we de nya abatere ya de be ma nam se oba party na chese wo bidie no sika no a e wo se kom de ma na wo de toa wo adwuma so no om de akototoa koma buroni bi wa burochire ndi se sika no na e ma nti a wo mu so bodi bi sika ma me no wo mo ana de kwa burochire anom de mani wo bi omo de ma buroni no mo hu se buroni no ne kasai nti agent na wo di animo no na waje sika na ma wo mo no e mo se wo no press sika no bo benya 1 billion Ghana nti oni na odi anim na ama o mensa anka sika no nti ayo mo de ne so obeyi o mu sika de achi ameka no nti me so last year me da kwara ba ko school na sin training nti ni po di me no so be 15 million eni pa na da me ti bi di su na me yale kwara na me ko tena o mo so e na me saka mu 18 million na saka 204 million e na madanya otimi hye me da e da se bra no so obema wo sei obema me 200 million na 4 million osusu se omu wosika ni bi o mayo so mutwa omu wosika
umuska efiri ho no obia woni fie kama ana no kura me ne bla ebo akoye no mamuna no kura to no fence okura de gate atoto anu nyina ayo no ani fie ai oni ne kunu fie enti o susu se wo person bu kwase a ai mata no wo mu fie na mamuna nso ne kunu woni fie se de ne yenyema wo enti sedamo me se me de bedam na monyema me sa ze lo na mkoje okay omra samu for so be ma wo de tiawa mayencha do rapia oni ni nwa ko so mo US mem okay omo ti ho yampon omo do rapia ne akush wo kunu Tony se bebia wo bia emfa ncha kese ma ofo so ma mi si kese se omo mutema mu na ne nkofo omo de ma mi si kama no enten omo fa ma mi si kama no na mere ni nti ofo so asem we patcho no mu ni pictures wo ana so mu tie na pictures na me fi se ye wo no be better say omo fa sika na mra wo kyena nko a se mamuna na ba happen mamuna na ba happen enti won fa sika na mra ebra wo hye ye no na apa mami no na dwe no ba mami kwa na wanyam ye friend mamuna na afedi wo mami anyam no anadwo na mami wo fia ha hwe bia wote mi akwa na mese mami kwa na enra emre ni nti ene ne wasan ba ede na ekoso wi asesa mami wo ko ba nyame ampata wo twa kwa mu hwe maji mami sika se mo de kototo amabro omo boa omaji mami sika wi omo fa mami sika omo boa mami sika waji so de kototo a na mami ndi wonim sato bi o ade na ekoso yi se mo hunsama na yadi won de ekoso mamuna won hunsama yadi wo bibia na Asem Mpe na mamuna na busu ni no won tie na nsema yaka ai da ni nim sase mo kwa na me kwa nim se we na esa ba sa nsema na yaka ho asemi enu bi na yaka ho asemi yo mamuna ani mamuna busu afo do ka ono so friends ai mata kwa den ko bible mu mata omo oboba no ofo so man fansia yen ko kyerɛ nyame adoma so mu tie ne omo fa maami sika ma no manya kwa sisi fia toto mu wo mo de mo tete ho maami anadwo brewe ye bepon wo so ten akyea se na wo be kwa anadwo yewu delicious uncle vozo exchanges no robin you be obi atibia wontra we ade egu on so no asesa e kan blabo ho na ne manko na ni kakra meka nyina ne ba poli de jere to le table opeliago omo mfa de ne mra omo mfa mra no munya no me chira me seba me kayam say ye bi na eduabo ba no wai nzami sese na chira nsemo mbetena mo mo ede yare ne wo nyina betima ba me sere omo ne die kwa so fa de ne bra unim sanya wo dia fa bra ne nya asomdie ene oye kura nka ba si uje yesi nanka wani abre ma me konya sei kura nti udi ma me da sei kura efe watwi wani chese mfa ho vozo bre na tie ndia me nkwan kese ni picture wa ha mu fa to so da foforo no na afi nkoma wo ne yetimi ni nche na ehu ne wi ase na ego okay yanko prophetess Abige asantoa ho odofo se obido kase kura na okọ prophetess wo betumi aboa wo ya waresem akwantusem usikasem enkoyi a prophetess Abige asantoa osokoba ampayo new site ma mese nyame de ache ne kwa enunti bra ono so de be ma kwa no mo fra o se council no ogiska no entesa odofo enwoma mabobo so ede ya no ahokyere owi ase enkonua da manfo so prophetess Abige asantoa se obeboa sa kwa so sokoba ampayo new site ho na me ma me ho 0243 263 899 0243 263 899 prophetess Abige asantoa Lawson beverages or the Lawson Neba Mr. Abegwaso, Lawson Law Chemist Abegwaso, or the Direma capsule, Direma Peters, picture be Nebu Bobby, or for Direma Peters, no, a Dura Muma say Tenkom, Nesayo Nuntino, a Memanas or Monomoa, a Yomuni Pedremo Juma Papa, and Yoma to me Sodi Jejina, and Yasam Ketuakra, what for Baby a Tonsa to Sainano, Direma Peters and capsules, so qua, Ubinya be at Toyamfra Womo, Ewa Homa, we so 0242 133-577 0242-133-577 sa ena brukutu eye bemenso so ene brukutu akakadru no yemuma setenkom akakadru no ewum papa eno ti se wonom na kogu yemo se wata din ne wanwunwunu se unya aduane bia utimi tibidi enya asanketo abehye kama pa Food and Drug Authority agia tum ntinisayo ntino baby atonsa tu sa Ghana ha bia no brukutu uko abenya bia to unifie du nwotwefo asem koso ba penfo untumi enum be 0244 620
294 0244 620 294 orofo ye yiyo no ya ponto no ya badinto no nyina no eye bia orofo bia de no ane club o bia eno ane club eno ti sa club bia no ye kan wase no eye Ghana fo bia Ghana fo agi atum orofo club bia no ye o last size on ye o mini wo ho orofo club bia no medical catch o sa ponto no ye yiyo no Saudi club bia no eye orofo okon ekọ wanim pa o mafo dodo no na agi club bia atum chale ye twetwetwa bio ebe boy papa eno no udidi apekrobia wate betua mo wate bi edi apemfo ennom bi unifie du wotwe a enfo asem enko krobia so kra brewatia Ofoso bema eyetiawa wo hwe ekwan amata ne mamu no mpese omde maame fa so a ekotoma me hwe oto agro eno mpese omone maame ne de no so enya agopente no omo mpe ne to mpe ne no omo fasika ne mla waba ha se nom na woni ya ba be ye hyehye Ofoso bema ya setiatia ne botoa ena bi hye wonu mu nso ana ato bi eben enti ukwan ne kura ne sika no wanye ne nyina kura no wodi epebi ne fa bra ne fa besere woda wayi wadi na ato ese efra kura mpa wo mfa bi Ofoso bema me de maame no ya wa ha se no mu se e be kyele kwan wa ba on pa somdua asem e kan yiri bi no wanti a ye be kan yira ba bia maame no be fa na ne nsa be kan ne sika no na ono so aye because obi tru kohwe nkwa a ye ntru no nkonkohwe wo eno ne ye ne case se ye de ba mienu ya ye din kan e bobo so nyina no enyi papa bi anim enti no kwa sa kwan na omo so no wo mpese omo fa so e ba san so a enwie omo ye enti omo mpe ne toto mpe ne no a omo fa sika no meto ba bi e no omo maame ye obetena ha yanko omo ma ne ntwa kwan sa na o gasa would do maame sika no watana wasa wa bla won kansa papa bi aso e fa nchi no Ofoso ebra ne common fence anya me ya adom a wo kire anya me ya dobe ho kwan ye de be fa so me das okay no ti aduru ba bi na mo ani ti pia o ma ponche ache obi eni wudi dwa unkura sika wo ma obidie ni bi tonte so mfa so fa sika koma no wo se me de akototoa entu efe orofo se ya bio wo ka ni braso eno ti obi nkan kire mamuna ene mata se omunya hweye omu anya hweye banya safo ebu ni be yen kanasem yaso omu oboban no mu obi sika na ade kototoa onya hweye maame no ena adwumire ba se de maame ne sebuafo no ye ya ne apata no na okobo ni tandua eno de nya wa obeba se omukunu su tia yese mo asimu fie dem na maame di ono ti wura mu ene esesala fo hibidie no de aberu kumase na waton de kotontoa wadi dinatem kora 055131 ma make wakoma to ye mwate nyame hye no wani munyamu a sikana de ombetu omantua ye betro ba bi foforo 88 055131 0551 0548 0548 and somewhere kan yinyina no wa adwenkyere ene say hello ovo ye de bia me ka se we me see ye ti ma fo na ye tie no ye me mu bregu kwa o say me say o say de bia me ka se mu ma ye mu bi ye ma mu ye ma mu brekwa mu brekwa ne nsemo bi na mu di tu ejai ebidiasi ni sinye agro bra moja be chu ho kra na nyezi no ba be se achi bidia ma ma to wa dia mu da ko to toa mu da ko to me se ma mu ko to e amada o bu ayo hello hello baby afrefre udin Bebacho medende honorable Asem Aboagye mekase fi chuvunya me kurum do na fam skeleton blouse wampa yenko yo enyumle otuvunya kopon na suden kamawai le binka ebeneza wa benjamra chufa timo kwa yeda champion ablia o show ntimi chian papa peyi bra peyi we dia madawroma mo dia na mame no mo bua no wai na mame no owa mo chire mu ye pa
I'm no one which you know. Unino. Oh, now my mother and the matter, no, we did away a cousin what some of I am, but they don't fun a mudino. Ah, or be a brand that you might say, no more about Ginger Bisam Cotua. She can't buy a mother of Alcotoa, who got Cotona money for to oh, yeah, ah, that's anyway, my daughter, my mom, one, Madam Martin. Okay, hello. Hello, good evening, sir. Ya kwa kwe ni Mpe Nipa majoso. But I'm going to Peter Credit. Yentio. Mo juma wo ye boy na ya pa na mo complain no bi e gum pa je o kuma se. Sa. After mo la lo ta me fa obi fa o so mo che me sa ya mi nyaw. E wo takrade. No ta fa ka sa Peter Credit. Obi gum pa je o kuma sa ti 200 million o ti ai. Ma tell be 2 years ni. Ya the production line beto TV no so na waye. No, okay. I'm going to talk to my friend. The friend is no problem. You point your friend. Hello. Hello, Osei Aboagye. My Joshua Bruma me. I'm what to say. Mr. Aboagye Oforisuo. Ya Joshua. No, this is a ministry come over German. And 10. Now, of a lumba. And now there why force you. Obi are much our 2 years. 3 years. So for all that, went to the end. Hey. Oh. Asem Mpe Kafra. Ya me boa Friday. If say na come on na someone. Mommy ya venye. Hello, good evening. My dear, so baby afre udin. Honorable Salif Kushedu, me kasa frejira. Yenti Mpe Nipa. Oforisuo be pacho ma me no hia na wotwe pe na nipa na odi ne sha adwuma ye yi ne free ase. Oh, ni kum de den ko yare kakra. O yare kakra na ni ba no so anu abetu aka. Anya me number no. Mo fa number no tentem. Fa number omra zamwade. Omra zamwa. Pani ya fa number e be din komo. Yo, mate. Jina so kakra. Jina so na adwira hokura na obi de ka buru prison officer bi so di obi ka omu nyina no e be yere wo. Yo. Okay. Pani ye be din komo wate. Hello. Baby afre udin. Hello. What men kan? Bada. Yenti o. Pacho, me ka free bangrazo. Okay, yenti o. Pacho, adwadifo no terebia omubu adwumafo no kwase o. Because obi I ade agem papa se woni skenti oboa ama wo di udwa. Na se nipa ne boa ma wo di denya sika wi a wo akatua wo di tia ne ka. No so di sika na kototoa. Ndi na wo kire se nipa dia wodi ni ma na ono bata wono pa kire se woni nyansa na. Na wodi wan sa no person kire. Because se next time no ka hu se we esi obi adwuma ho kwan o. Next time maybe obi so ba ka de obi aye ne nti won fa ma no. Ano kwasem. Hello. Hello. Baby afre udin. Yeah, I'm for what you say ma. Oboyima yenko yenti o. Asem ya mami kan. Me so me excavator operator. We are dey. Me excavator operator, my bi ba sa medjuma mo ko mankanzo. Pa me ko mankanzo. Ma me ko mankanzo ko ye adjuma. My ne ye no se credit agent. O se wo ye credit agent ke sie. Ama my no adjuma ye operator me team machine so ma ye adjuma more than 2 years. Ko be 3 years. Operators for Marco for Papa the cabaret and the Yatro. Oboyima. Fara. Yatro number no ye be frɛ o. Okay. Okay, hello. Hello. Yeah, good evening. My Joe, so baby, I'm free. Last caller. Juma Dase. Why they? The chairman, You.
Ya me shamo na mo me shamo mo ma bene ma me wai mo pa na ajije ne ados wo gana pa Asem mai no tumu chana na me shane pa tit je na mo dibidaro madam ko pa no zo ni me and obey hu me na me yini ti no to mo chana wa hu okay abrewatia Ofosuo Bemanti wo pay number na 024358 another 5878 0243585878 and 0552 095593 0552 095593 emano emubia befrebia ne ebeje osofoso ena ye sister panyi birthday ohini ni amesa so for ma many woman king our hini ni adazoa amasika no osika ai oba ho fefe onyankopon koso ensure sister panyi mam sika sewara no erade koso ensure na omo nwosra ne no so na erade enya wadom wakoso ade bia na picture ma contact choice o ade bi ka ba na baba wa na na nema we se nyina na ya wote so aya na ode na ni na ya na amafo opie kromu a opie kromu am sister na se wo so wasa eni ema egu akire pa na to erade adoma baba we ya chede adoma chede no so abroso ntino me na fo erade nkoso a enhira na onye wo adom emroso na Ofosuo be ma yemfa happy birthday so en confirm nana ya we say everyone kasa wo dofo twetwo mucho wade nyina wakoma so wade papa bi Officer Alex ya wodi ne dwuma e wo kwada so PlayStation officer se nana ye ne e wawoda wo ye nurse ni e wo kwada so na o se en kan cho se odo papa ye he's so much in love with you, he's so much into you, he adores you so much, he appreciates you a lot and he cares for you. Eti osinya mepa ena wo sre ede ama wo erade fofra domo enkwa domo omo nyiche ya hoden ene apomuden ewo mu na erade ma ne bambo no so enye kese ewo so ntino nana ya wo do papa bi Officer Alex oso do papa wo di uduma wodi ni dwuma ewo Maranatha Hospital ye no ewo kwada so erade enkosoa enye wadom pi Ofosuo bema yenko okay yes odi akwa House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo ene di nyame asem emu